Right, Dada Willie Yenso Yeda se papa. Good morning. Good morning, sir. Gideon very much Santima Minti wanna pay. Of us many to you say Missy de Minyamia, Missy de Minyamiasi, or Nyawaya Maninti. Hitman, I think a Zenka body eating. Not dominating hike a surface. Our dear Chera or my Ghana. Addition na think anything that. I'm a summer around some mercy in Indonesia. As I say, by the room, I'm not crackers for Ghana. Yanti in the incident, any other radiasi. That's a session in the Group William. So, on course, some more I won't buy. DLFM my for Ghana, any penny for in Nara. Free trick of my say. On two Obia Moisi near Crown, a Jordan of pay. Never said dancing again with now and not them. The move can say what they do in. Amen. Amen. Gideon Berima Asante Yeda se papa sana pay wonso watumi afre yemfa calls na bayem ye no na fa no pay yemfa seda yemfa in 0593406565 0534 WhatsApp line is 0593406565 obaswa na wonso mondo comment aba na fe yagibre akenkan ni nyina edi ama Mama Young Eddie Frida Command Osebra Kwabna. Good morning, I thank God for my life today. Mama Young Eddie Frida Command and the buyer Mrs. Minta in the message about and now no pay what you made. So good morning. Hello, good morning. Good morning. Me ba share for saying Dixon Badaku. Dixon my minti wa no pay Dixon. No pay so ya da twedi ampon Nyankopon basa yadom ya ka tene sa no pay edanase emewi aseman ne omangana omampen ena na abuafo no nyina edanase mam sisi agwati abia buri no wofana na oda etia sere bo aburi oman na don de na oto no bo jankwese aburi eni DLFM ofara ba na adwuma efo Hitman sami bi amen. Amen. Yeah, that's papa. Henrietta Kwamo aboatin the message about no pay was what the Nyankopon say. So wa bo on na busu asante hu nyina ba na fe na watwe foforo wa hu meda fefefe a it say Henrietta Kwamo aboatin edi fritema and the ba. Now this one is coming from Mrs. Minta. Good morning, Brakwabna. Thank God for ushering my family and I into a new way. Greetings to the loyal fans of DLFM presenters. Thank you for your motivation this morning, Mrs. Minta. Messenger, what the about and pay and no. I am from you, no, for you, fancy. Good morning. It's nice. What's the and pay what pump to say? Go pardon, you know, also. But also, Namia don't know who you was to my mint you. Yes, go pardon. No, because if you do, guys. But I let you think in a couple. I will not bring it, therefore, in a bump on it. When you go for it, 2 days, you can someone. Then you go on it, that's that. Come on. Too bad when to me engine so and pay message we na fi yemfasida FNC. Good morning, Brakwabna. I thank the Lord Almighty for blessing us with another beautiful Monday morning. All the honor, glory, and praise be to His holy name. DJ Ghanaman, Eddie Free Butchley, and Edeba, and Anapay ha, and Yadiasida, Yadibesi Tradian Bunyankopon, won't hear that said Nafi onye yakuma swadi in Amfamaya, Adominati. Amen.
6:36 is the time. And it's time for sports. I go to your monster. I go promise myself. All the latest journey live on Facebook. Uba share link it up. For Fufuru being so into me. Every be another pay. This my God is at Nasiano pay. I go to your monster. What they bash share. That is my can't get to see. Lumba and Zupana Chamin now what's one of that Roma. And was saying I say yeah, Conco for Crusoe. And if you want memo stories happening now. Lumba Zupana Chamin now water. I bring in our Quayam one ya good moon sama. I crowd of Shishi, Ebasuma this year with your DL 106.9. Now, for the thousands in attendance and the millions watching around the world on HBO pay-per-view. Ladies and gentlemen, from Mandalay Bay, Las Vegas, let's get ready to rumble! Bismarck, I do start and I say, good morning. Mr. Hitman, good morning. And I pay what to say. Yes, you are doing what they pay. Yeah, the Nyanko say, and you're Drada from. Yes. And it's a beautiful Monday morning. We are starting this Monday with a big smile. When I told her, Anna near Mamma Yadin, I told her, Annie a funny maybe ma. When you put a smile on your face, it says a lot. Minim dia wo femu, near Mamma Yadin, and Chanabo Someson, Nankola no Baba between school fees, between rent. Yet you send your my busy basa. But I never saw what by yet, and I saw the front who face no, and the best of the problem no. Okay. Just put a smile on your face. Wow. God will provide. Yeah. Just put a smile on your face. And you quite saw babuto in your reho. A reho way a come soon papa. Yeah. Just put a smile on your face. Nyankopon bechere. Abraham. And then the Isaac. A koba for the no. Isaac catch any papa. Semeja. Ijani niye nsuo ne niye na ogwama no wo he asama Abraham kacha Isaac ne se ensuro ensu nyame ye nyame be kire ogwama ye de ne be bo afode anapa wo bibia wo tie me ensuro okay ensu nyame ye adwuma na wapa wunya no ensu nyame ye akwantuo na wapa wunya no ensu nyame ye obi wona ma wakọ prayer camp akompa gba akwa opeyefunu e de awoba awo nyame e na de che Sarah onyamfie sen asawo wo ka wakoma to yam je chinchin na je bisa God will provide and apɛ wa wutie no Nyankopon providing for now amen bibia boko de yes I do Mr. Hitman e de Nyankopon ase and how was your weekend if you to say oh bibia boko abusuafo bia ho ye de Nyankopon ase papa and what kono abawie ye Cameroon. Yes. So interestingly, winner of the WAF corner, every Ghana group mo. Yeah. And 1 hour call final me no so free Ghana group mo. And what stop us saying came to be in the WAF corner? WAF corner ne kwandam. Ne kwandam. Is it the negligence of government and access sports ministry no? And na FA no, enti na one supporting man no, a moment to me anje WAF corner because when they muda ho fala. Yentumi anje bia na nam de nemu da o yentumi anje na enra so no ayiri yo edenesi timi ye wo England yi so there Ghana's yes eno mo che Manchester City ayo mo ho anua papa first half na mienu I'm say ma wie game no o ma wie game no kra is it one new coach Manchester City Enzo Maresca only control of the team now adwuma be dia ma no adwuma no be dia as a template peb dey through honom no enye easy adwuma dey be dia ma papa no sa ekwan be wo ma no papa a very long journey dia ma no ba ni nyina mu no we know say be there be fa but say chance democracy cup no be ba so yes and we are sure yeah team for say DL 106.9 democracy kabima min kabi cap crew ana eba so kumase no ye the live commentary ma be som Ghana de she nyina ma be say obere ne yanko
Right, Abusiano Pay Memo, Chimimo, Kwama, Quanson, Coso Crammer, DL 106 or 9 megas, Rasso, a good moon, some papa, and the Sumo Jumadi Cassis, Bueno, hey, I can't send the Sumo Bia Jumadi, Suja, I would take God for a Missa Hitman, Sarah Pano, Sweat me before Jumadin Chamidino, and Swessimetri, so Baby Bia Money Take Medan on a panel, Bibia the Damuba Johnny Show live on Facebook, Capital D Capital 106 or 9 as a winner, I can't send your visual presentation on a panel, Yajim Radeba Sumo Jumadi Cassis in Images outdoor, videos outdoor, and Pocani reactions outdoor. On Saka, our Facebook, Nesu Sansua, and our YouTube, Nesu Panica Sireno, I am Mike, so coach a Firano, another South Sumiano, and so et me also best Macadisa Mambi say, Meso Masoma Gudamu Samian Fantuja, now Santo Median Sano Payasha, Lumba Super Dama, flying about dear, 106 go phone cross a man and common, latest exclusive signal, Jean Fango and Samson Toj Median, so there's a Bibi Bianco Canra, at a time I saw many friends say, come on, and sending Malawi Asia, there remains African Cup of Nations Grand Finale, no, and also to me to Rabat after 90 minutes, no, when him some my friends say Cameroon, no, actually Malawi bomber can poly Miansa, Omantimi and Timwala Brack, and also a results and Toja, and so remains African Cup of Nations, that's a Grand Finale now, and a Pedestal Commando, and so to just so assistance, met me a Cassisudia Severo, and so 2026 African Cup of Nations, Amaritano, or my friends say Cameroon, and so champions and a Pedestal Commando, and so to judge whether it's not be beer, and so to me after set tournament, no, and so to me Barry and Ababana, your friends some Monique and Gog, on no Asia Academy Cameroon national team, and as some penny for to me Bundy said, on no best player of the tournament, and a Pedestal Commando, and so to John Baba friends some my Charlie Behena, and also a goalkeeper at the Cameroon national team, and not to penny for to me Bundy, Sadia concept best goalkeeper of the tournament, on so to me Commando back during that time, on my friends some Morocco, Cameroon, and so about semi-final Baba on the chest, so Timmy standing 20, on also a decisive idea cancer figure, and so the man Cameroon national team during the time on Morocco, and so she had no penalties out to Baba and Timmy Seviano, and I'm swimming and run penny for so, and Timmy Bond is the best goalkeeper of the tournament, and a penny son Comaniano, and so to John Baba first Team Watcher Winka, and so Academy Malawi national team, who himself known so Timmy Golden Boot Water, one that says what Timmy share 5 goals out tournament Nasia, and a penny son Comaniano, and so to George Media Snappy Beer, and so Timmy Quancana fair play team, and so Codimo Nigeria national team, after some Masaya Petima, I'm sure Timmy Compatium Padia Cansepono, me patro yellow cast outdoor, indisciplined idea activities outdoor, and so Timmy Commissar on Mina, your friends are Nigeria and Timino Casano, I'm sure Timmy fair play team of the tournament, and a better son Comaniano, and so to George Media Snappy Beer, and so Timmy Quancafe, young free man, young Copiamo and Sanfu from Mino Cassandra, who himself big amnesty Toja, when on their friends who probably out there Cansepono, me patro friends who pack up after 90 minutes, no, who himself club friends Len, and so the Paris Saint-Germain at the Wendam, so me patro Len, Sabwa Paris Saint-Germain Kabako, Omantimia Brantia friends Florent Toven, Eti Michael Mamesa Brantiano, a Brantian and the only go, and I was so big and also Toja, and so our dear cancer friends who Paul Kappa, and a better sound commando, and so Toja on the 32nd minute, and a Brantia friends Florent Toven, and so Timina the only go, and my club friends Lens and a Pero, Yadi sound commando, and so to George Media Snappy Beer, and so to me Quancana La Liga Santa Dana Sepono, Spanish Premier La Liga, and so at me as I say over the weekend matches out to Pina, and so Chogui and me patro, and then I own himself results I and so, and on a passing Quentin Commando, Dodona Sutuja, own himself, and so Deportivo Alave, and Trefeche Yatefe, and what I can't polypolymian, so at Miatina Sabia, and so Trefeche Clapper, your friends are Real Vallecano, and boy Canimio Mutimu Bakuna, Racing Santa, and so Trefene Biaria, and so to me with your beer, and so to me Sanyonko, Cambia Numia Russo, a latest results and Anwata, and also a free idea cancer Spanish Premier La Liga, and also a bar, Yadis San Comano, and so to Jana Espano, and such a Levante, and boy Canimia, and so much attention latest, and I'll pay a second, and so to George Media Snappy Piano, and so to me Camino Cassadi and Anwata, who himself a similar sono, and a club of friends of Manchester United, and so the preseason game, and so it's just now says, I come here, say, Ruby Mamori Makel. What anyway, preseason games are one of Sweatimia Gadi a similar team, and Sweatimia Bonina enjoyed the Nanwata against Manchester United and the former club was a Henia, so Bia Besham Diamasa, Nanya Manchester United after 90 minutes. There's a Ruby Mamori Makel, and Sweatimia Gadi club of friends a similar,
abo Manchester United de kan na ya motimu mia no unim sa me no kasa pre-season games AC Milan bo nyina against Celtic so omotimi ball draw eya 1-1 against Inter Milan game no so timi ande draw 1-1 against Chelsea unim sa Chelsea abo AC Milan kamiansa omotimi antena no da Manchester United ekoma Ruben Amorim Marquez so no enso timi atwi ya no kan nan mo motimu mia no eno so latest and pede san koma no dodo na so tu dwajuma de so na bibia enso timi akonka na oni mi say Ronaldo na sentema ana mbedi koma chosa pani we enso timi aware na hu kani we no enso ababa friends Georgina Rodriguez na ni say during that time Ronaldo so no ware Georgina Rodriguez na say court wono na say Ronaldo so etimi akama ababa ne ti ase say ekoba ne say awade jaye ba me pacho obra Ronaldo abonya nya fe na wudi Ronaldo ko gina court aka say me pacho ne jopade nyina no wanchemu half na more half Ronaldo say ekoba ne say awade jaye ba Obia nkwa no kwan sika na obia wono obia mfa ne de nko na wo Georgina Rodriguez so ti ase na me pacho Ronaldo so etimi nya gidie enso etimi ne ring ne sha baba ne nsa no pedo ye de san koma no atu janti Ronaldo de masa empempi de baby girls enso di footballers no enso etimi afam Ronaldo enso etimi afa no wadwe ne reporter meeting se koba nsa wa de jaya padia obia afa no kwan nya fe na Georgina enso etwi Ronaldo akogina ko se ne ono so demand half of the asset and opedi san koma no enso George Media suna bibia enso etime konka na unim sa Real Madrid team no me no kasa dia pre-season games out to ama bonyina no entwodi nyama ye unim sa ubaka is during that time am in Ghanaian enso de winam so 4-1 na Real Madrid so chichi so club friends Ghanaian Fiorentina game no eno so timi ande 2-2 na we no enso France Real Madrid enso choma bomet kat mienu amutimu bako enso na Deportivo La Coruña Real Madrid choma kaba ko sa game no ana muti kwaje sa trophy na masa sa trophy no captain kwant mi peja ezanse mo du bruta and you so big Real Madrid and so ni Deportivo La Coruña boy unim se eno mo de Schalke 04 and so come here so metiante and I'm sumi na pani a friend say Jose Marino ase no pa yen kamo bianti ase se Madrid team no say omo so look it say a team omo so edi juma ti say team and o ma ready La Liga na me no kasa say Real Madrid and so ready say and o metumi akopiem e La Liga na so omo so timi akokode and so latest update on Pemenseka yadi ni nyina so tu George Media suna bibia enso etime konka na Yao Cancelo abrantewe upe player baako a wo Barca team ne partia untimi enka enja brante friends Yao Cancelo me no kasa unim se na sentiment no free highlife team no enso bebo loan 1 year of Barca after say oba Barca loan spell no enso ba we ya okọ back to highlife national anase highlife team no abrante na timi akọ terminate ni contract say ne one team nto so ndi juma from highlife team ne say e be nya so back Barca ten na say won so timi be di juma reporter mete and say Yao Cancelo so timi terminate ni contractor and terminating say free agent today anu kwanta de no hoba was a Barca so me na so no so betimi agipene and so adi juma de ma Barca team no and so latest amenseka na say unim say brand me de no come Yao Cancelo after say terminating the contract ahila bobo ko no say upe player ba kwa in the history of football anu so timi make 3 move and say pono ade kan say transfer wo do miansa and so akwa club akono brand friends Yao Cancelo bekai some point in time ono so no see akai and so the Man City team no ono so timi ba Barca ko ball loan after that ko Ahila no say ba Barca loan and a reporter meeting after Ahila team no say oba back to Barca and also betimi a permanent no pero yede san koma nyina no to George Media suna bibia and so timi akonka Cristiano Ronaldo kwadi nkoma wasi yankam obiante say ekoba nsa season we ba we ya wono we betimi do so nyina and so timi ba we na say opening no say sunsun pe na mo hona ma Ronaldo aware say we Mr. Cristiano Ronaldo ejawme ya so beja football no na so no so timi atena yina hwe na busua say baby girl Georgina Rodriguez ni kwada ni nyina no Ronaldo so betimi best father and so timi da ma de busua no pede san koma no to janti Ronaldo say no peyenka e mo biante say ko ban so season we and so timi ko bana we say kinkire Ronaldo so de osum ni nyina and so ba we no so later sa and Pemenseka di nyina no and so to jana Bradley Bakola to Liverpool say adu final stage ni
unim say and not during that time a club a friend say land and so ya Paris Saint-Germain I was study a concept no me part of France Super League Cup no unim say Brenton is a bench crown to eso say na wajatum so no so betime free club a friend say Paris Saint-Germain no so timi join Liverpool tene me no kasa do final stage a Brenton friends say Bali Bakola in the coming days be biasa na say senior down so kono e kobani say akosa dia Bradley Bakola betime join club je friend say Liverpool no pedison komano and so to jana and Rabakai during the time of Malawi and so trauma Cameroon Ekiyomo e ka poly me say sport penina je friend say Yan Infantino me no kasa no where FIFA president ono so kunyatimi ba Rabat stadium and so timi be share final game no eti anopawo tradition live on Facebook when say company a friend say Yan Infantino sounds one of penny a friend say Dr. Patrice Mochepe munyina and so timi akwa 36 game no afa wunya Morocco FA president no openina your friend say Fozi Legja omunyina so timi aba in attendance omu so timi ba 36 big game and no so toja Rabat this komano and so toja unim say during that time Jofa Super Cup final no and so toja Aston Villa club your friend say Paris Saint-Germain no Yenya Jofa president and say FIFA president open your friend say Yan Infantino ni na say wo pem awade kan say pono me pato confederation na say pono ade kan say federation association wo mo so atwe open your friend say Yan Infantino aboso pa eye yofa and am so bi and open ni so atimi anasa big game and so tojo yofa super cup no pe no yede san komanyina no atu dwana no pa reporter mete and so kopiama so Tanzania hon dia say o man o Premier League on bo we Tanzania Premier League and tiamete say so mo so timi I introduce ade cancer football video support enti ze angebe cancer fano omo dia no mo se cancer football video support tele akoban ze game ne cause na se incident bi enso timi sina se twetwe ref na so ono so timi anya ne sport on dia ene obe consult ade cancer football video ade cancer supporter eno so a reporter me sekanti first in history Africa nyina ope dia omo so timi invent football ade cancer video supporter na your man e friend Tanzania no pero yede san komo atu judgment so na bibia enso timi akwa me no kasa nyame aduma Wednesday unim se Barca enso ne club first highlife na the this game no enso nam so weno aya one weno enso ade cancer one Gampa trophy aya charity game bia every season bia Barca so etimi ade start season no unim se reporter meeting se per club omo so ma so mani aprepa Al team no se Al ne Barca and be isa big game no so flu Masa Al join show no live on Facebook na se trainer woto omo so dia kwashia Barca team no na se Wednesday coming Wednesday dia birthday enso dia me Barca team no pero yede san komanya no atu jana nyame atuma 2027 unim se African Cup of Nations no eto join tiamete and it's Ethiopia national team now starting preparation towards ade can say qualified esan say ubenya say this edition of world ade can say AFCON dia ubenya so betimi qualify no so later some say can pero yede nyina so eto join Ethiopia national team no enso team starting preparation ade can say pono me pato trainer wodua and pede san komano enso tu judgment dey suna bibia enso timi akwanka na nra dia shockingly Masa enso bo akase bo esanza eno Arsenal kire Man City say Masa eno imufa mo anya yen Arsenal so e wa Cardiff City ade kan se pono me patro Principality Stadium no e wona Arsenal enso che club je friend say Man City e ka poly miansa ana Arsenal team no enso timi chechere so club e friend say City omo so timi da bracket timi no kasa dia 2026 you ade kan se Community Shield trophy no Arsenal so timi after say omo she Man City e kam yansa omo so timi assistance when so be 18th time Arsenal and so timi left there can say Community Shield and a person come on and so to judgment dey so na bibia and so timi akwankana during that time as a game no and so timi cause na say Man City fans no and opem okocha ababoa na what project is a picture no na ya this and come Man City fans no and so timi dey come away and am see we miss you Pabenti Masa yes that league no just Community Shield ade can say ya ona se ye de ko season proper no ana se se amafi pepe na se okuno mu betimi adema enso Maresca brutal no so latest and pense kedinya no enso tu janti Man City fans ne dia o se ya yensha league na se kra no o so timi afro pani afense Jose Mario Pep Guardiola ana pedi san komano enso tu judgment dey so na bibia enso timi kongana Savio to Tottenham se Abrante no so tietua and not during that time as a Man City enso ejene on Arsenal samno Abrante na
bench kroni ho esense wase wono masa wanya ready so beto so di djuma enso da Man City team na no so later sa mense kadi nyina no enso atu djuma de so na bibia enso atimi akonka na wadri to ade kansa Barca. Here we go. Rodri and so come on meeting says Barca and so at me every turn 65 million euros plus of they can say 5 million and no add-ons in total also in some and also to me 70 million euros Barca and so to me to Man City team no and so to me for Brentford friends Rodri reporter meeting no pesa no paya a Brentford friends Rodrigo and Descas Kante and so to me travel ko Barca and also later some second pero nyina so ato judgment de so na bibia enso atimi akonka na pani friend say Louis Lepis enso so ade kan say goalkeeper trainer atima Real Madrid team no reporter mete and say after so pani friend say Jose Mourinho ebe fa Madrid jumade no say ade kan say pono me patro changes so to na enso so atimi abade kan say technical team ne no entia meeting say pani for so atimi job pani friend say Louis Lepis enso so akwa pani we 8 years and on so timi edia Madrid team ni ma and pay this come no enso 28 years no opanu enso timi bonoma de eje Champions League 5 and opedi san come no enso to judgment de so bibia enso timi akonka after say opanu enso etimi every Madrid team no and enso okọ Instagram na handle so and okọ amazing to live it and feel it. Thank you Real Madrid no enso anase na simple poster opani a friend say Louis Lopez so no enso timi aya wa Instagram ne so no pedo yere san come no atu jano opani ba ko and opani enso timi ni juma paro eya brand your friends Matibu Courtois Minokaso goalkeeper enso de Madrid team no ono so etimi ade kan se pono me patro welfare no se forward message no enso etimi job any friends Louis Lopez and opedi san komano enso tu judgment de so na bibia enso etimi akonka na makuku ra raskuku nkuko se Minokaso aya player etimi Madrid team no and Madrid and so at me as supposed to just a pussycat pa and as a afro say a dear cry and a much makukuara debut after some Branton and Sutimi in the first game at my club and friends and Madrid no and a Madrid in penny for Sutimi as supposed to and a pedestal commaniano and so to now reporter mete and it's Aurelian Chamene says a ninja no by the start of Adia Cancer Madrid first gamer. I'm so ebebo La Liga na brantewe enso etimi recover na enso nim say Madrid players no do na so ewa injury am so eja hwe reporter meeting say a brante friends Aurelien Chouameni ye be start down the La Liga Enquiries ya start and say enti Madrid betimi anya the first game no a brante likely say Aurelien Chouameni enso betimi adwane Madrid team na say ono so etimi abo first game ni bia no so e latest am say kana Rodri no so no and say Rodrigo brantewe ono so Asia watre chache brutal antiamete and say next year 2027 oh baby a brand new fence Rodrigo and so betimi adwane club fence Madonna Eda Militao and also by September October there no so timi recover na Ferland Mendy no and tell me things by the end of this year no so timi abana sanswa and a brand new fence Thiago Pitach and so betimi adwane Madrid team no ending of August and also a report kakra men say kan pero yede san komanyina no to judgment dey so na bibia and so timi akwanka na bibia no and so timi akwanka enra unim se makacho se Man City enso etimi edi ncho e come against club je friends Arsenal after the game no ana yebusa Enzo Maresca say modincho mube timi akwa sign is outdoor esan say Rodrigo and Descas Kante wo kwasanso ana Savio so se na wo beko ubetimi akwa sign is outdoor yente nkoma opani ya friends Enzo Maresca enso so edie. This result made you feel that there's a need to bring in any new players before the window shuts? But we knew already before the game the things that we need to do. It's not because we lost the game or even if we were, winning the game, we were thinking different way. We are quite clear what we need to do. And DLFM, for sure, as I said, we are going to do something before the window transfer close. Wey enso ayam komo pani friends enso ma esquire manager enso atema club friends Man City Odia say ne ahubenya say omso ebetimi asan in Saudi no so latest men say kanopedi nyina no enso atuja na so be reporter mete and he say are you body ne offer to ade kan sampo and say ne deal to ade kan Man City no say our final stage unim say branch we say academy Lee Metropo after say Rodrigo and Descas Kante training pass no say replacement no are you body Morocco ni this way one na as a Man City
say omokofa no. On this note, amana nkoma ye bobo no nyina no yem fancy na fe yentinsi from Lumba super dam afe fisa mo nkoma no yem fa dia kam emeso so. DL Power Sports emu ade ejawo DL Power Sports emu ade ejawo dead. DL Power Sports on DLFM 106.9. DLFM 106.9. Right, abusuagusu sinkonya so kan ketasi Lumba supano pa wonsan kan so ni bi abomaden ne ma wonsan kan so ni bi esan sensu nwanwa so abadwama so a dwumade bia wudi no de suma wo ne abadwafo na aye ni monyam sha no Lumba supano pa madama ana agusu sinkonya so agude mu nsema pa no yede asum dwumadi kase so fa du so no yemfa fisa mu nkoma no enso so na fe yempege mu na dwumade nkae no enso amatoa so enfoma na entia mete wonim se nyame ya duma September ya under 20 World Cup. I told you Poland. Now reporter meetings the Black Princesses of Ghana enra anomufi omai konkon Ghana mu enso attach it down enso so ewo Poland ti Ghana under 20 the Black Princesses no woman so etimi attach it down ewo Poland anopayeden komano enso etuja onim say omo first game 6 September against Omaya defense Ecuador na second game no enso so against South Korea no betoja on the 9th of September and the final game no enso ewo group stages no against Omaya France and no etoja 12 September no peno yede san komanya no enso etuja jumadi so na bibi bia so atimi akonka me no kasai the Black Queens of Ghana echo WAFCON emano AFCON no Black Queens atimi ko bi na during that time a Black Queens enso so ewo Morocco no na wo be kai say na sentiment be din koma say omo so atimi release statement mi say and say they say omo per diem ni bonus outdoor ministry no enso atimi to honorable minister for sports and recreation honorable Kofi Adams enso edin chemu by say ene wo so atimi adua ka bia wom na anopa ya na sempo enkomodo do na so atimi akoso ewo san komodidi mi na say ababa na so oba pani ba ko Rosalind Amo wono so edi akotre pa ewo magu kanse ni wono so akodi nkomo wase Black Queens mano statement om de buy no entwaye esanse enewuni pani ye bibina mutimi no baba esa kamia say ye culture ya mamra ni amane mu no entwaye ni kwanse pani kan wonso kabinti Black Queens and then one musika na esa one twi ministry na bo some this statement de ba monteno oba pani wrestling na mo say entwaye disrespectful and I said disrespect and a Black Queens and so yenti nchama nchirimu ano so de buy money where the FA only the presidents and the signatories will sign and the money comes not like would barely bring enough for per diem and other welfare issues. There will be nothing. So but no, we will manage it because we know that is the situation. It is not like the FA's money where the FA only the presidents and the signatories will sign and the money can be withdrawn. DLFM. The money from government or from the states, it goes through the processes. And even though you know you are going for this tournament and it has to be released on time, if the Ministry of Finance has not released the money, you can't do anything about it. True. So that is the situation. And so I find it, I mean, I have always empathized with the fact that there should be a structure, some timelines. It doesn't matter who. So let's say that 6 weeks after a competition, the money should be processed. But unfortunately, we also live in an era where you don't even know where you will progress to, because they cannot give the money to you where after a while you ask somebody and somebody may not return the money to chest. Everything would have to, because of auditing purposes, you have to make it the incidents happen before you put in the request. It's not a standing account where you draw on from. And so I was expecting that the girls, assuming you really wanted to show respect and have it redressed, issuing it issuing the statement. Apologize? Of course, especially for the second statement. You are now bantering with the minister in public. That's what's happening. Yes, and number two, you see, it is like being at home with your parents. You are asking your parents have promised to give you something. It has not happened yet, and you go out and you tell the whole world that my parents said this is what. And I know people would not like some people may not like my analogy, but you see, at the end of the day, that is what it is.
Enti wey yanto come about penny wrestling. I'm also edi to just say a man of the moya na ntwa ye na ene minute yamfa nyomo ezanze what ka went me anko yentimi nka bi mam nti eno so ehun komo no na yan komo about penny wrestling. I'm also edi to ja no owie no say wono so etimi akọ ministry na so na say response a ministry na so dey ba mountain na ensem fertilizer say I was saying ka ministry no response bi kra or channel through FNO yenti about penny wrestling among comedy. I also felt that it was not even in the ministry's place to have responded to the statement. Exactly. Because the board doesn't respond to workers. The board will respond through management or the FA. So it was the FA that should have been directed to say that this is the evidence, and so we are asking you to either deal with the girls. You don't need to respond to it. But that is why yesterday I said, look, in every situation, sometimes we also need to step back and apply a little bit of emotional intelligence, because if you don't take care, you probably would write. I am worried that the girls, the signatures of the allowance sheet have been exposed to the public. We live in an era where fraudsters are looking for an opportunity to pounce on things. It's so unfortunate. We should. DLFM 106.9. No, about penny wrestling. I'm on come on also a deal for Black Queens and Yama. And I said, I know you told you during that time of day. I'm demanding for more per diems near the ministry, no. And so I response by the no pay this and command, no. And so to Janasi, I can say Black Queens. And so at me, I qualify intercontinental playoff. We know a year for World Cup, Namia Duma 2027, but to our Brazil. After so many team qualify from AFCON, say intercontinental playoff no mokobo. And tell me say Black Queens and so PM our pot 3. Yani Ecuador inti ehwa ni mu ante se draw ne beba no na afi ye hu opponent a ye no mo so ebesia no enso eye latest ano pemense kadinya no enso etudwa na Black Meteors of Ghana under 20 team no omugusu a anasa under 23 team no omugusu a ewo ahoboabo anasa nsiesie mu pam proud to nyame adoma 2027 under 23 African Cup of Nations a ebetodwa na Friday omuni Vision FC ebo ayonkofa kansie baako ewo Lagos Sports Stadium na menu kase no onim se Black Meteors esemienu ana mi Vision enso etimi esemienu to Desmond of team na and also build to ade kanse under 23 AFCON no ana yede san komano etudwa men command yanka dos nemom emre ko Mr. Hitman enya atrase coffee break is over nti dia kam nyina no enyume atrase ewa nyume no nsia kase ne so a yedi nyina so ebetudwa aseda PSM koma Lumba super sabrano brand bi omtimi ekoem aso yase anopamu fa dwumade nyina ka fly number dia 1069 ere etwa so francophone cross amana ne nkoma no yedi nyina ba afi yeti si form di fisam koma no enso etimi by Mike so coacher eye producer on dito no kroya ana serve asem si dwumade nyina no image saudo ansaka ewo social media platforms audio nyina so Mike so coach Fira and other sounds nyina and so masida PSN koma able team nyina led by Mr. Kwame Afum Jesse Michael Awuni odisika brante Kenneth Tata and for bro manu nyina touch the best makadu se man bi say me na metena dwam e de agode mu nsem no enso e de bro na ya so isu ma memfa mencha sonko en koma me sofu pani Apostle Philip Doku eno ameni ni de hia no papa ma mencha na afi mencha Sam J na afi Miss Rita Otema committee 2 bema yaw enso Madina na La Jones collection La Jones di entire papa fie di hwa na unya nti La Jones anopa ma mencha o heavy pa one roda mu nyina ma mencha mu Timmy Hitman anopa ma men phones na jumade ni nkai no na abujwa phone enso so under 23 almost prepare for tournament. Yes. And tournament you be call no foreign based players no ombetumi abobi. When I'm say Ghana, when it comes to Africa, Hanoma, yeah, under 23 players, no, well, maybe any Africa will play in Ghana. If we are to assemble the very best of under 23, the likes of Calibre and Chimo, and as Mamo players are, no, Prince Amaku Junior, Omunaba, me sure say team be our Africa beat me in Ghana. But the question is, foreign based players now are they willing to play? Minya sure so mutins ni be release yomo. Omunye ready some be ball. Se bi anke ko say Olympics game bi kura de anka fine. But qualify see there. Oh dabi. Omo. Ya to abodi on Caleb man si Coventry beto skawe ya. Ya mama boy qualify so a. Ono a Black Star set. Say kura meti maka ne pedigree no abro na 23. Okay. Even though ni age no fall under 23 but ni pedigree no abro so. Right. Mate best maka do say na pe be that say. Everybody come on.
7:18 is the time, and this is the biggest breakfast show. We share brass here. The co-worker Tamo Boswan here, bro. Alapema me musa so what to me anu musuo. You know musuo ma men kan fu Lumba Zupana Chame no water fama. Lumba Zupana Chame no water. Anu kwara. Anu musuo fu frobia. Lumba Zupana Chame no water no kwa. It's behind every form, just got a grip man sankabi. Maybe be a woody upon to be a water now. You Lumba in super Chame no water. What's on your one sachet? Say happy birthday and confirm gospel nyum tini afọ na ya wasare it's your birthday today. Happy birthday and confirm ana pe brasu ko wakrata mo boso no ane ade ba kan kata si Lumba in supernatural mineral water inshaba kojo samebi atena se koso hema enso atena se yere ko newspaper review no mo nishiraba kojo samebi no din se mere koso aba ofie morning light, yeah, but my for money. Headlines, no, about my mind. Politics, sports, me entertainment, and so. Go just me be, then my watch, yeah, so. Newspaper review on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ, my Obia. Yeah, can no pray every morning time. From Ghana to the world, yeah, in some brew. Breaking stories, yeah, in fun to hope. Sharp analysis, the kasapa binso. Wake up Ghana, time to know. Kojo Samidi. Newspaper review every morning. DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ, my Obia. Tune in every morning, don't be late. So DLFM, yeah, my newspaper review. Winchiraba. Newspaper review segment with Shaba Kojo Samibi alongside Nanko Sohima and I pay one trase I could work at Tamobosono Babe Suma this year Wuti DL 106.9 maybe na fe me makojo ne Kosohima kwaba na pay na fe work at Tamobosono one fan bedan this year Wuti DL 106.9 megahertz. Kojo, good morning. Yeah, good morning, Rakobra. Na anope wapom te saying. Twede ampo yanko pa. O share tenefe pa. Me da se opening. And the wa to suntum say we start ya komu ye pa. I was so man's watching us and she's looking so beautiful. We were in the chichia. Wa sha to me say nanko so him abna. Ye na ni. Abna ma che. Major so Hitman. Bibi awako there. Yeah, me adom. It's good to see you once again. Yeah. If you are done the hu ti on the chikakra. Yeah. There's room for dos wa ye ni nyina. Ye ni nyina. Na baby akoye saboko there. Yeah, me adom. Ye de nyankopon ase. Ye de nyame ase. Kodwo munche tiefo na fe no. Monfa ko bakra time mo boso no. Embe dan de hia wuti DLFM. Rakobra no pe ye na nyankopon ase. Se ye da se wufuo na ye sode ya. Ode na basa kese no ato ye nso. Nti ye de na se pa hu bobo no hweso pa. Ode ehu ye no wa ma wo sefo no kwan we ye ho. No wa mfa ye anye hanam ama wonom ese. Na yewie ni sanso a yemfa nchi mu oden eme ye tifo a wonom etie yemfra chichiri ene bencheye na yenkase yankopon onhyira wonom de bia da ye betena se na yedi nkomo de nsema wo ekoso manga na man ye ne tifo na se wonom antia na black obran se adwuma ye na nyansa ne mfaso bia ni so entie de omo se pass de bia de omo gemre na omo daje na wonom etie yempa boni se wo ye hyenkani afi na wo kɔ adwuma se trotro driver taxi driver wankasa na do private car eco express 4 VIP4 and VVIP4 obi bibia no pe wote yen kan store mu hono mo ene wadwuma mu nyina ye mpa ebo ne sei one nyankopon we hyira ba kwa na we hyira pem na no pe no wo ko mfa wo nko enumre nso nyankopon ye adon turbonsu kuranfo ma nyankopon de nyina bedu asumdwe mu a ye nyina ye de aseda na yeye ebeda na asene nyina asan je so sei amen. As amen no abna nkabi. Amino. Why tight? I would say. Why tight? Or nyama yekoso o me. Kodo anapay na me pese me no wudi nkomo bia na se adehia wuti DLFM na me pese ye beche sasem yi. Wada manka obi Mika chapter 7 verse number 5 na nkebe me de papa apa. Mika 7 verse 5. Kebe me de papa apa na pay ubi na ye di nkomo bi ho no mansa. Wo de moboso no e di aba. Kojo say ye de ye ho anase ye de ye re e hya damfuo mu no
idea a very very dangerous ehu papa nyonko bi wo no ma wo ka wo secret wo ka wo plans wo ka wo dreams e de kire no but wo hu ne sa wo ne bedi nkomo na bonten sofo ate wo ne beka kokwa mu nsam na da bonten won pe wo yeye wo ben because of the onya wo hunti and wo ben wo obi betumi akasa o wampa nyonko bi sino nua but obi so beka se kire me nyonko na me nche wo suban nyonko dodo nti na bo akoto wenyetri Timisro, what would you know? Be very, very careful about friends. Nyonko, dear Nyonko Bayo. Obi a di Nyonko echi and na wari abono. Obi a di Nyonko echi and ne Juma abono. Obi a di Nyonko echi and what the fierce when you bear money. And ne Obi a di Nyonko echi and yanko ha yanko hanu mukonya kwenshia and the sunny pay. What did them? Nyonko, be very, very careful about friends. Kodo obetumi akan Mika 7:5 na mami anka bebo ame papa. Okay. Mika ngoma no trenson yimudo mo no. Mo ma yente Nyankopon asem. Na oken kan wo asante twi twere kronkron no mu a o se monye adamfo ni. Momfa mo ho ento onyonko so. Oba oda okukumu no. Na ho na wienwa no. Yo. Kodo. Say what you asem no. Oh yes. What is any nkomo no. E ma ye nje adamfo ndi o. Enje adamfo ndi da. Adamfo. Bra ko bra no kure wo mu ni se. Inyonkofa enkanya ade a na eye bone kra. Bi company se sabe enim dua so na ahoma ehunu soro. No kre. Enti ye kwa ye bai de ye de nya obi abehia no nyonkomo wa. Those days na Nyankopon toma na efiri soro ma Israel medi ye. Ene bi ni honom. Enti Nyankopon be hyira nipa weboa nipa ya na odifa nipa so. Okay. Enti nka ye ne yankasa ye ho ene ye be ye ho adoye. Na ka yesuso ye nsem na ka nyina ya fro. But akame akwari say no nema bi because ababa ye pull him down. PhD. Sa PhD no. Eno akwa say enkoto mugu eye bo baakum. Na no nyonko fro kosro na watwe na tom se be ye nyina be da ya. And we all die here. Oh, sa na ekoso wo manimu ha. Enti no de bia na meka I mean say de bia na meka asem kire madamfo bi say oh say wonu obi na mokoba montamu ye a e wo se de nkomodie tie e ba say ye nipa nya da bia na montam betumi aye find da even po awarefo mo ankasa ko gina asofo mpanifo anim ekoye dondo you make the bride eni ade awie ya tafreta from ano saa wie ya na ewu mo nkoma me no kwa na bakwesi bedu baby na opani na ba kuma ununyonko ani susutro the omadis ya kan tell us I'm telling you where said the enko do mo ho pa ne said the niamatia fira mo mpona twem ni ade na so bedu baby na ba ku ununyonko so ani soro amia sotro ya brabo enitina enye se wo ka won nsem nyina kire ni peviset efrise mpeni zabe your secret is your power okukuam niama obi nim ene ye utumi so ma okukuam niama bebire na ba bonten a woni tumi bia bio enitina de bia se won wen wan no nya nsem nyina ne ye ka niama bi ho no ma mesro ma ne nka won kuto won tem wadanfo afi se ne o ye good to you ntino bi bia betumi na che no kakra nkra me ya dom na sa asem si muntem na mba ya ka wia efi ono watamfo na agro da Lumba anwom no ono watamfo ene bedi agro nti ba bia o secret wono wonim nti efi odo information kwaje watamfo na tamfo ayeden akon atia wo we dey tro dwama nso bi se ahun se nansen azigi ba na eba we dey na azigi no azigi de se oba no be ma no oba da na mankasa matwe bi camera esimu so na ma record ma deje ma yesenka mo de hyekuku no aba bonten eno ne azigi ene ze sia genzi fo ne se fe na azigi tada no obi send me message said you have the azigi mantia se da on said ye ba nan se dodo ne nyina ye wo mankasa ena ho nya wo mankasa na release o mo ye wi a though there's no sense for you say nipa sabe wodwen na wadwen no ibi asisi so Friday na adweme da ho na okocha send me message said and I say boss good evening please do you have that zigi na say coach then I come okay they one from office and to no coach send me message said do I no do zigi debi coach debi ore papa e nya ne like ra or sending me message say boss do you have that zigi na say that zigi so coach for doors nte bia na nya de fia Michael say okocha mele na make no wasem or say do you have that zigi na say that nya zigi enti
the aba bonte do ni nyina among themselves o man kasa mfefo ene enam so mo no mo ntemu nya fine ti sa na te de a ma men stable back me wo 9 for wechi ma because this one won't surface ni bio nti me tufo me de mesrew ka betumi a even o girlfriend bi a wanya na wonte ne ho ja bibia wo fancy no ompone bi a wanya na bibia wo ka kire na dache e beda na wonso hwe obu okro no benya asem no wasa akofa sa asem na asa ba ye den abako atia o obi hu obi sesi a enipa do no o ma de tinyi no obeka obeka ne bibia enipa odo de kakra kire na obeka ne bibia se kodu ba bi na samfa se nipa kru ya begina asa asem so kura osa sudwamanfo de se last na wo ka hwe mema do no ma deda se su kohwani dia na ka enya bad senka na beche because unu obi ba ya yonko na modom ho a mo ka masum asem nanso da chenti ene benze bi de dukwadu a eja hono woni na ho sisi de eye obo da okukum mpo konkron se nwen wa no na wadamfo a nim ne ba bia de oni na koye dondom se ye den bo mode ya nwen wa no wo yide kura betumya ku wo yide betumya ma watamfo anya okay inti there are some issues bi wo kura wo yide mpo sometimes bibia na eso oka ukunu mpo enya bibia na eso oka ko ba verse no ba bi nso ye me de pa se wo ba wo da okukum no nwen wa no e wo ne ho and MPP member when we are with women we say a lot of things say you can't say papa especially say oba na baby bia we ni beje ne ho pa dodo na no mo kompem a na sebe nsem a wankase eja wo se ka ase bi akom na afa wo utumi wuro nsem sa wi am sintimi an maka kan sansem hu ni kansa ma oba na tumi ka say kwadwo na ayi ka na ka so beto ama me no kwadwo aye so confused so nim ka akro carpenter ne de ba carpenter wo ye ka wo hye bo ahwe yi sansem we nyina be wi no okocha na ayi phone na ka so beto ama mo so seamstress ne de ba seamstress wo ye phone so funny nti e besre nyonko de yen kase man fa nyonko kra na mo hwe obi at least obetimi no abrabo no efa wo hwa na emwa na wesi fom simple kra me metu e black obran kra ye we me ni adamfo bia me ba adwuma mpo am kofia me hyem wankwana me hyem manhwe me dan to na me hyem me sra ba adwuma do ye obi a utumi frɛ no challenge te sɛ ne ade etumi ye 1 or 2 but yenkwa na de ana eno edene wonya me da eno nkyɛ sɛ me mpenipa no de me fi sɛ me ye beboam no but wo pɛ sɛ wo fa nyonko a na wonu obi kɔ na e ba nya bad na mom hwe ni ye se be ya won keka ummie ki ni nyina ma no go bie ni nyina ma na de ya wo do no be bie ni nyina o so dem say secret ni ye ki yes your secret ni nyina ma na de ya da wonu be bie open no ba na wachi gu ho do wachi gu wa ba majo ara pe ko wakata ni nyina aye krado join you live on Facebook, live on YouTube, ba share link it up na fe ofufuro bi nso entumi ehwe bi ena na pe kodwo same bi na fe na hema koso hema bna anope watenase a omde ku wakrata mo boso no edeba mo bre ni yenkwai brako brano pe yena yenetiefo yetiefo asibio na yema makwa aba mfamra ko wankrata mboso dwumadie ni so na ebra sensensem no yehwie gu na Ghana fo hu de ekoso ewo manyim na yehye ku wakrata mboso na ase ane yehye ase e de free daily guide ku wakrata ne densem abam na obono homra ne say Ghana's authoritative Ghana's favorite newspaper rather fachame Ghana's favorite newspaper na ku wakrata no ode nipa pode penum foni na beto 5 na nyase kuma kram ni nyina ne say MPP amayokuro no ekosinanim ekokoto aba e wana no meme na etwa mu na wonom epe mantam o man Ghana mu nyina dunsia no omope wonom anamsifo mbeda amanyokuro na no na mabomoden aye kanifo mekire chairmanship position na omabompi amanyokuro no abaye krabahwe sebe ya 2028 amanyokuro no ebetumi edinkunim wabato a ede yanemu emum na kwaka tane tirim se nne nyame aya adoma MPP amanyokuro na to da ba na wiam one more elect new regional bosses a wombehwe animu na omatai Dr. Alhaji Mamun Bawumia chenke bomba papa na nkunimdi a MPP amanyokuro ni pese nkopon ya adoma emfimpim yenu ne aduno enwotwa bato mu no msebeka no wonom etuhu anamom na di ode aba ne doso pa nyasimkuma kra woni mse nkra parliament mu Bernard Okoboy opani no di nkunim sa waka sebe pa imiri bi atwam no ye adwuma wo health ministry pen na nfoni da hanum wasresa na wokọ eyi a asante mantem ne onimse mpiam yekuro no na dwaso ni asante mantem etimo afase ode ne ho kwaku apia ene ho nso oje ya enye ize kra sanso na obowura mu
ewo bono bono nso so ame wo faase kwa me bafo abronye DC o lieutenant ni city no enti okokra enipa ne Dawson me wo faase eye Ignatius Kwasi Afrifa eda ha na ma ono so di nkonim saa nso na eye owura ne din Ede Mohammed Adam ono so di nkonim akwa katai ede omu nyina edin aba enti omo Dawson mantam no eye pode du nsia de na so omo to omo so aba no eye pode du nsia nya chairmanship nko a otwetwerefo pani eka ho saa nso na dom anombo aboafo ne ade jese Dawson a omaya doma ana no mimi no mato aba apa omu nyina kwa katai de ho sensem aba abeto edwam na saa nso na Sami Ewuku denies Iroko arrest endo beto dwa se wo faase Sami Ewuku ekuapem na otimache bedwani onu kura ya nso aka ne na obo adwumade so maga na chacha adwasu mo ne tano be kire former CEO Edema wa ne tua National Road Authority na mu kire mi se papai watu na mu bia amfa na obisa se ede ana mu no tu ya nti omokasa amfa nti omokasa yi omu kire mi se papa Sami Ewuku emini be atwem akwada my Ghana ya chacha adwasuom National Road Authority na mu kire mi se sikadie bi akoso nti uroko mpenifo akodoa na ndo ada ho no ma nyasem kuma kura na nka betoje kire mi se sansensem no kura bia ni Sami Ewuku na eka hu osenda mpronda kuma sa santimante mu kura ball life ho no ma na nya easy kura ntene wanwa da akosore ya se uroko fu akoche Sami Ewuku ma ye nsempio oso no kura ni kura bia ni mtigana fuei enna dofo nyina ade hye mo wakua pem na otabato mpesu aso osere mo wada obi anche no ona woni ba bia odidi boko agese bibia e fine nti sansem se beto odwanom mommo entungu ba bia no pay daily guide ko wakata no wada won sensem aba abeto edwam we ni nsema ko wakata ne bent yankom wo faase nkoso so na yento ko wakata mboso no so emfiri ehonom na me dia ne dia me di daily graphic na shasie Daily Graphic ena me de share media no asie na de obokrate ye nyina nimse Daily Graphic de eno ya ban de ankasa yo mining na edia na eda ha no ma chese de eda front page no was Mahama unveils 5-year drug production plan wo meyi mu a was ohwemu aboa na afi enu ayekra edeba omeyi mu no etuo tumi atwa na aseso tumi atia na wo hemu nchemu adwoso 70% pharmaceutical import cut na chese omo behwe na afi nso nuru no mayeye bia ewo meyi mu ha sede ebeya ene kakra bi ene ebekwa kofa edi free amanone edi abeka ho ewo meyi mu na Ghana mampanyin ejina simpie so ene apaso na watwi awiye ene odi nsemwei etu etwa na yeto aso dia na ensembi da ha ye frɛ ikobe ye frɛ won se Transparency International womo ena ekasa womo se corruption index stagnation worrying for development natural secretary she dream die proye kankan ena chese ama oman no yegina fa akon yentumi enko yenim na we no akoya tete pa ma oman no nkoso no mpuntu eno ena ekwa ye frɛ won se Transparency International womo ede ababetudwa ewo the Daily Graphic de obokrata nim na yetwaso ede conform honso so dia na o say government not persecuting opponent oral cases water light and as a water tight natural say what otremu se eyadia Attorney General ena ekasa wo se abanyi nye nadwen se wo mo a wono won si akan na afenso so wodi nkunim ti se NPP ya che se wo mo no ba ebasa abato mu de wo mo no wo mo ano abanye nadwen se wo kwokire obia abra wonni fo anase wonya mfunso bia na bia wakwakobu na tenchi anase amana kwakwakobu fo na emom no ora ya chese ye kwa ban paye so onye hwehwemu emfo mayi ebi esikase bia kwa hwehwe bebia wo se wo mu dwumadi wo mu edi no wo se emu aye pampe ya chese nsuo entimi emfa bebia MP enu nti se ye hwehwem na se ebi esikadie bi koso ewa abra na wa ban wo so eho ena chese ye kyerewo na enye se bia amaban yi ena chese waye na adwen se wo kwa kwokire obi a na se wo tan obi anase wo yeyi mu eno ye nsema Daily Graphic de obokrata no wo de ba enadwo anope yento akwa kata moboso no so na yempem enko yanima na yakwa yanima ne yegine mu
Ewa the Ghanaian publisher kwaka tana den sempina na baba tudwa ene anopain. Na Ghanaian publisher ebo amane say Coca set sight on 2028 after decisive victory. Enti me wo fase ode no ho kwaku apia no dodo afa ne se Coca. Na mu chirim sa sante mantemu titenani dibre edema MPP amayoku no. So nim se na ka na echema wuntumi. Sese yi de me ame wo fase chema wuntumi. Stronger than apartheid openi amfaze si odafiase a o 7 sentence nti when na nam senior ono na ebobo adwumaden atoto amanyuko ne hye kamade ma wonom ewa sentiment no chimse me wofase ne ni abrese krodom no hwe anim se nkunumde wode betumi de aboa ka empe amanyuko no nkra beta wa sentiment nyina bom kama na aboa se be ya amanyuko no yankopon ya atoma emfempim no ne aduno enwotwe abato mu no wonom betumi de nkunum ndada kra beto odwa so modern akopie mum mo fat kokofu akache koda na sese o munyina kabu mu na abatu ba wiye mentem hwase bi ama okoche ano kama ekotwa ni prisa na efe we nyina kire senko mapa ena mpenifo beso mode boa na yakopon ya adoma emfempim yenu ne adonu nwatwa bato mo modern ade empiam yoku no asan beje Ghana tumi ebio na obako akatena na afo a obo amane anopa ise nsawom adragire mahye bedwane oniminyamfo Frank anodompre katafeta so emiensa ewo the Ghanaian publisher echirema. Why are Ghanaians operating with impunity? Anadompre asks Mahama. Why are galamseyes? Okay, Kafra was say why are galamseyes operating with impunity? Into we bisa say Ghana man penny anadompre ni. Wo share boss wo pa. My Ghana galamsey hu sensem de nka abana dana kura ni state of emergency. Into the oba o the AI ene ebeko galamsey etu ase yakram. Na obisa Ghana man penny say oba ye no. Sa ahwehwani wa na hye no a na wodete opposition ohu de ekoso wo galamsey okon no ho oba ye no. Sa space no wetu forma na ifisese no. Se de galamsey eye Ghana sese no. Ise esna kan ekra. Enti obesere Ghana man penny say wada onyane ifise ne bosha o hye Ghana fo galamsey okon no ho no. Ghana fo twene sese no. Ghana fo aye mobodoto yensuo yakwaye yatena ye nyina sai nti osere na da nyansa na nimdi yankopon de dum na na onni tumi no sise wanya tumi o masa nyansa na oni ahoden no mfama no no mfanya adwuma na ontu galamsey asene se Ghana ye bre too much ene ya katafeta som yensa ewo the Ghanaian publisher na wo ba na afo ho no ma katafeta som yeno no ode me wo fa se on na DCE edema achemansa Madam Elenda Ahenkura na kuwakata ni chirimi se Ebua kwa traditional council fames at Achimansa DCE apologize or face our wrath intimika said omwadwa wamu chiremi se abena musini demand so mo Achimansa me wo fa se Madam Linda Ahenkura omu chiremi se sabi mpenin se sabua na no wale sempo a onfa ntwa asu ohu na wo ginam se wo som maban na nanom atrenkonwa so eye omadwuma moni ne tweka bia wamu chemese maame watwe na no edekwa akoto ahefo nsemu a opese wode nyijimu ni chichemu ba ebua kwa ne potem intamosre na da efri na ekọ sune mebi nsi biu sese mporo ma pachew said you kan ye no na no kokotwea wanka ni ye kura do mfa nche no na se wa mapachew no o mesra na no mpanimfu a mebu kotodwo o manimu de a won be chere se na na matrengonya wotumi pa abenya ji wiset na na mu a yemenye wadwuma so menyoni ne gya na na matrenkonwa hyehye ma wo no mefi se enye wona be ka ahemfu asema ma wo no te ahemfu na dwa atema kwa ahemfu adwa pa no pai kwa ka tai ede ho sensem aba abeto edwa na kodwo pon nkroma ofo ase ede bi mahye bedwane mekase yin ode o my Ghana otamuafo peni ena efe nso aban lo ye peni ono kura nso ena wo hwa tenten so ode mo kwa akogina asem di bia omu kiremu a na ayi lawyers mlanimu fo wonom ekwa omahum giem kakra no na o masan ba ye adwuma no ehwo nsem na akoye attorney general wade ye woka saa nso na chief justice so kan different de aye nsem pi na o se adenti attorney general ne omanyi osoafo ahwa tenten ne so ene chief justice aye omanyi mra ba ko pe adenti na nchechirem na aye mienu esoro dia aban lawyer peni a ono kura osoafo ahwa tenten ne so eka ene o my God otemafo peni so eka nti o kirem so mumienu no omuhu de omonya de omo kogina court
na omai Ghana sem di bia nka bi vi se kwanya mo fa so am mrenimufu akọ mahom giem so mo kodwo mahom aba na ma fa kire ede nsem bi a ehu hia oman ekwasem di bezizia na pa na matwa mu montungu saa na ekoso a ha oman ofo asa yire bi ma hye bedwani kodwo pon kroma chem so de asemi ekota akotna kot akabi ede ama oman we yen sema no pain de Ghanaian pa be hye kwa kata no odeba ebesom yen. Okay, na me so me the daily gist and atwese me so me dey to me dey no so we say NPP regional executive election na chese na watwe wie ya da no ada memene da na NPP osunu kokroko amanyoko no wo mukogina simpie ni apaso se wo mo to aba na afenso mo yidwentrani ama mantam ahodo edunsia no na ene ye wie ye no na chese ebinom edi nkunem achese ne asante mantem chairman odine ho kwakwapia wono na chese wohwiri edi kan na bono nso so yewa kwame bafo abronye ene wono kekeka hu bebre mantem ahodo ne nkrampumpunim mantemu wo mo nyina nso so mfoyini edi da ha no ma enya asem ketwa ne da se ha wo se Dr. Alhaji Mahmood Bawumia ya chese wono na ye Frank Atuni di ma NPP amanyoko no eyade a wafrefre wo mo nyina na afeso so wabo wana abaso wa mo bi bese congregation congratulations kese pass wo ma ya de ewo dwumadi akoso na afeso so ewie mu ewo asomdwe mu eno eda the daily gist mu anope ya chese ukoje krata na kata feto so miensa ubetumi akenken mu no hu nkandifo ni nyina na kwajo ponkroma CJ over selective justice during legal vacation say na yenim sabo so me enwotwe mu no eya na wo ma omu edi esem ewo court ahodo no ya na dodo na wa ahomgiem enumu nsem eda ha no ma tese yewra kwajo ponkroma yemra shebedwani ya chese wo fasa yubi ena chese wo chichiri mu a se de CJ owura bafo boni eni atoni je na eye no omo nhyada ntia se ne wo pija wo mo na odo won akọkọọto adekro ntia yama kwanye na enso mo pesi edi asemo eno so eda ha na ene wo kwohwe ase esoro ha beebi nso so a na trese eyade a eno so eda ha no ma wasi gold not Eurobond is sustaining the city. NPA boss ena chese wo kasa sika kokko na wo mayi mu no eno na ebu ama ye city no ama ne homre so achese sei no emotumi aye duru no pa yi no na enye Eurobond bia ena chese edi dwuma eno so eda the daily gist mu na Frank ano dompre wono so wo dom kuma ni muni ya chese wono so da ha wo se galamse kuno ya jensamo papa enti Ghana mampanyi wo mane homne so na sede wosi eka ye no se Ghana mampanyi a watwa mu ana se Ghana mampanyi da His Excellency na dan Akufo-Addo enke ne onyina simpie ni apaso na chese won declare state of emergency no sede esi ya jinsamu yi de enka ne breso yi enko onye bisa pepepe na eno so entumi mu a oman no eno so the daily gist what the aba anopen ukwa sie ho so a ene na edaha was NDC scamming Ghanaian youth with fake jobs ya chese eno so eda da oboka taimu a ene Malik Basintali wono oye youth employment agency wayi dwemtreni anasa boss wono so eda nsem yi nchen a omu kire mu ana chese adwuma bi ani mai mu emabunu nu nya bi ye na eso so ade chi ade esen so omu kire mu an se akobi adwuma wo ha emabunu sei eno so the daily gist edi aba no pay na Samia Uku denies Iyoko arrest na chese na otwe wie ye ene Iyoko social media na abeto dwa se ne Iyoko wo makwa akwache Samia Uku ni ade a wono ankasa ene da ha ya wo chechirem se enye nukuru wo bia mekire mia mina mjina he utrimu fanso so a enya da usura temu da bia entimende mia minie eno nsema the daily gist anopai wo mo edibai right yento akwa tambo sonso ne gina mu na yembo huda mu di custodian kwa kata no ode nsem pina na betudwa ene anopai na custodian ebo amane anopai de wo mrane pam na mrane ne se fearless fair and reliable na asmo de ba yesuni wo kiremu Asanteman Coca wins landslide
pledges inclusive leadership in Ashanti region MPP. Na me wofa se koka na Asante man ntiamoto abanu wiye no okwaduru mirikratrom okokra awagudin kunima obo no homoden so betumi aka ma yokuo no emene nyina bomba akwese boba kuma de na boa na omatumi agitumi biom na wochirema Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ni mfoni da ha no mo krata feto so ensom na kuwakata na bwa mane say Bawumia salute new MPP regional executive call for unity ahead of 2028. The Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia na ana no mimi abato ekwa wieye ewo MPP amayoko na kache ni nyina fa wanu mpenimfo aba amayoko koto abapa wanu mo mens mantem no Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia afra wonu mabom nyina abaso chirim so besere wonu mada ade edi kan pe be nya ne pa no enye nkabom sebe ya enfempem yenu ne edonu watwa abato mu no wanu betumi edin ko ne bisa mukabom a eno pe ene betumi banko ne bide no etumi abam na sanso na Okoboy secures decisive victory intimi wafase Okoboy akane na opo adwuma ewo health ministry ho no mampempre de eme na doma opposition de nanso wankwatena ho kwa nkabo parliament amu nyina ona ebe chairman ede ama MPP osono kokruku amanyukunum na kwakata de ba wakata fete so insiane sei ekuyaye isi anyame adom ekona nim kakranka na maye suro agricultural growth suro rose to 3.6% in May. Intemu chiremi se wo ekuyaye nsem na se etumpo no enam sa chechede nya samwa wotene no ewo kotonima abusu metwa mu yi no me ebusu no mu chirem se na enanti se nya saa na wode na ma wokwa anti weda be no obeduro anope ku aka tai oka ho asem na mu chirem se bosuma yi wonde toso edun wotwe ebe ye debruta ni nyina ne se dwuma de asukuru betodwa Kimpiski akra he ya hotel wa no na abo dumi no awia no na omahia na in fact ko wakata no mpenifo do omudin aba no soso papa do di kan ohine papa de ma de hia ye won kran gamanche take it through otoso emienufo ni da hanom sanso na chief of staff oniminyamfo Julius Debra na afein openipo no men ohwe ne nsase yakoye ene asase so do de yankopon de atom yen mechire minister for lands and resources oniminyamfo Emmanuel ama kofi bia mfo ni da hanom akofi bu ano no omu chire mi yankopon ya atom 18 ya omuhia pepepe ma me hwebre ne ma na abeko bia otumi akontem na makotena se 12 pm enya abo 12 pe omahia enti wan kontem a wotubetumi atwi yankopon ya adom echina omgo akwatwetwe nkomo e dia fa national mining dialogue kwanya ye tufu magudie sade ye fu magudie de Ghana nam so no ehu omgo akwatena se after to adwen kwan pa ye betumi afa so atufu magudie na galamsey ya atete wo man ye betumi asen pumasi bet yankopon ya adoma echina ana mpem ba kohia titire ne ntine Peter echira enye asem komati we yensema no pay de custodian ko akata no wode ba emontene so na chese me so me de the news center ena me de etwaso the news center ena me de etwaso na eno so edaha NPP regional chairs pledge hard work unity na chese nkabomu ena womu yeyi womu ewo mantam ahodo dunsia nim no dodo na mfonyini eda the front page ha ya chese womu se womu hyebo edinsia kantam so mbetumi ahwa aboa pa ama nkabomu no kroye etumi aba NPP amanyokuo nim na afrenso so ene NPP no was a party renewal grassroots mobilization for victory in 2028 na chese manyokuo no mu ofoforo ye bebem afrenso so womu we fomfo na obi wo ho na bamabu na afrenso so woje ne ho anyi afede abato akora tena ni so no womu nyina wombe wa kofrefre womo na afe womu no womu etwetwe nkomo na etumi aboa ma enigye asan aba womu mu na enam so ama omotumi edi nkunim afempi mienu ena afenso so adwunu wotwe eno eda the new center the obokrata nim na esan so da ha wose agricultural growth
slows 3.6% in May. Said the offer Eddie Kain Akana, not just say, ne, Enquiries, dia abre no ho asekakra ewo minimum. Na, Walker Kuya Ghana Mampenyi, His Excellency John Dramani Mahama, or no soon infoni, either the news center front page ha, ya chese wocho muse, government to invest $10 billion into agro processing natural no so da ha chese Enquires yo nansem no e na Ghana Mampenyi wogine simpie ni apaso de atodwa se ene American dollar no o pepe edu ena chese wo mu kwa kopeje wo no mo de ababe hyemu ekena na Kuayo no aye abefo na eno no etumi abo wo man enchechiriye eno so eda hanom na esan so da se ha wo se Professor Ameviku elected 15th EP church moderator na chese eno so eda hanoma enya semkito the new center in some woman opebi eni yantoa kwaka tambo so no so na yehuri nyiremum ewo the chronicle kwaka ta den sempi na betu dwa no pain na some of the bad ya so pa no chire matakwa mind list eti adwumaku tufu magudie ewo takwa ne potem ene anya semkuma kra ye fro onom eye takwa good face good face na omu chire mi say good face adwumaku no ebeto dwa nansen say enche na omo nkrata asema bawieye enti na ese omo ne omen tenase se ebetumi ama omo nkrata foforo se omo fanya adwuma ana say we no bawieye ya no omo contract no tontenti aye ntwam na Ghana fopi ebeka say kirem say sa adwuma ku etufu magudie o takwan ne potem sa grow face adwuma ku obo ase nyina omo ye adwuma kese pa omo kirem a wo hwe kwanya South Africa fo emman no de Ghana fo na bibimanya nkaya faso na nanka nye inti gabaya o mankwasa nko mu kurom ko tufu magudie ni bi na Ghana fo nso ne ya de na so make say betodwa say Minerals Commission impenifo chirim say we Chamber of Mines impenifo chirim say efankrata sem ene je ya aban pese one go fails adwumaku na mo watakwa kontias ya pamo no said I need to move so motumia mitiki renewal terms o enti mo ananka mo posi so said ya tiende nkaja ommo mzanko mukuro mukuro mo adwuma nanka Ghana yefuma gudie tuni ne ya de mu kirem said ya ko ndie sese ya mpenifui enkrata won sensem ne ne ma aban ne pa ombeji atum ne de ekire din enti wa hra enche bia behu ane sei takwa gold first adwumaku no na omatumia renew wonom contract na omusan bi tufu magudie bi otakwa na bibia konkan e de ama wono na Ghana so yen kakra e de apodwe ye nano na MPP original elections koka okuboy match winners yaka ho nsem dada ye montra ne yanku anim sanso na ocheman accuses achemansa DC of a dabbling in chieftaincy marriage enti eno anu me wo faase achemansa abanam sini oniminyamfo lenda ahenkura ene jaguni chemu a ahemfunu chenso mapachew na se wama mapachew pade a won be kire ne passe tumi wo baabi na abandi wasi nenam a ahinsem de emfa ho enti won hwebodia no oni ne fiase mapachew de a ho no machemansa be ne se poso wa hwe ana wankokuru mu hobiu ene sensa no pay no de chronicle ko akrata no de ba ebesum yen. The new publisher enamede etwaso ewo hanom Dr. Kessel atoforsen eyo man photosam fortese no wo hwe man no yensi kasam nyina eso na edahanom a wo say enough of the IMF bailout atoforsens rules out 18th IMF deal for Ghana. Na say IMF yakoho na ye jisika na ye yese na ye tua na ye firi bi na bi ohunu saa na akoye na nimpre tosons edunson ye achese yakwaye na omakwa akọwie nkitahudie no na watwe wie ye ebebeto odwa neno na chese wose yesan akọ ne yesan akọje mmoa nimpre etoso edunwotwe eso neno na Dr. Kessel atofo sense ayeye pa enti no bailout anase sika duro bia wase ebe yanka yentwa so ewo ha ya eno
either the new publisher mo na said so edaha na NPP regional elections na eno so edaha no ma omo a wonfonyi edaha so Dr. Bernard Okoboy Mkoka afe so Dr. Joseph Kwabna Esibu ono mfimfin mantem ena Kwame Bafo Abronye ono so bono ene the new publisher the Obokrata no front page nsemienu pe se ya ena twese eda hanoma media bi yen to akwa katambo so no so na yenyina mu the new crusading guide edensem abam na asama yeso pa no ene ye dakrata fe toso miensa enkron ene edu eso pa na wochire mam openipo no ene oye kwofale pai Edema Action Chapel International Miami wafase Archbishop Duncan Williams wasi from Duta na chairman senior man Osofopon Echirema. A powerful movement opposing gold board must be resisted. Duncan Williams. Ti Duncan Williams Echirema say ensabi kutia asoya omanga na ya paw se wono mo hwe kwan be fa so a Isika kwa yetu no ma mutu nkum ebe wabo mu ide ni nyina no kama na abaga na ma ne nche ne yakoton yenye sika pe wade abo man ho bra enti won mama tumikrata ahodo a wubi apeso to sika akọ no se unya unsaka tumikrata wotope na de akwa aso na aso na to atua woka ne bibia e kama na samija mfi ena mprempen otua adwumeko na no na me wafase Archbishop Duncan Williams o kirema enipa bi ene nsabi asiye eye tekre wujema sika esenka gold board gold dodo ese omusakato no omunya o kirema ono ankasa okoman bi so ono ma ne mpanifo frɛ no na omokwa akoye dinner na dinner ni mu na omone didi nkono mo kyem so o Ghana mu gold ne de mutupa o ne yakura gold omode abrɛ won omode fa esuma se illegal way mode ba ye toye no yenya bio yanya bi kura asana mo amwo Ghana ho no no se sa what osena si ohwa no hu se mpanifo ba kwa friend to penina unmo bi wo Ghana se ni betumi anya gold ni bia to se yensa nka bio se de yenya ne sa bio se kitua bi na eba omusi gold board bi ntini yenya nti ubenya obi a ye betumi dia fa no so na nka je ya peska kese bi a hye na town so na nka money ska ko na face ma se abre ne ya to ana na me wafa se Archbishop Duncan Williams echirem say Ghana for mon sore ne ye mompa ye ma gold board if we say gold board nyampa e bopa sentesa ense bi yeso e ba manyimu a wo me fa kuntuna sa to iska ko no ma Ghana sika ye benya wo gold board no eso ati se hu na ba ne sa Ghana sika sem kon kan ti gold board be nyampa e bo pa no e dene and this be hadwen ana kan sem Archbishop Duncan Williams into asiasa for money nyina omana so na Ghana fo nyina ntachiri na nya mompa ya no dene infantile gold board echi ente sa hadwen na beje ensem wo manyim no pay ode ho nsensem abetudwa enti Ghana ne udidi me a na wokoda na the gold board akwa atuma hinwa nanim ne yankopod ne sato so be ya sika akọ na yi nya na omamu ha no nipa bi emfa kuntuna se enkonkoton wa manfo emamu nya sem kuma kra Ghana ne de sa na oba katafa etosu dua Obama ne say Shraj gives a former ADB boss and a chairman 10 days to answer corruption, conflict of interest, any allegations, no. Well, him, some prem. Open upon no da Shraj, a Juma Conano, Shraj, a Juma Cono, Chidema. Akane, senior man, not da or my Ghana. ADB, Skakrabia Nano. Miami Wafasel Hassan Yakubu, Telly. O Chidema. Prane kan bi akoso wa fasuma se adidwa bi a ono no ho ato no wadi ye na Ghana manya boka fenfram enti obesere no o mapiem e wo Shraj mpenifo akache no meyiyi ne ho ano entesa na wa ma Ghana mra e de ne beto no level if is no hu ni say why tu na mo bi ma Ghana man wa ye o man si one time wiskasemu a ono no ho ato no wadi ye na Ghana man ebregu na sansuna me wa fa se Franklin Kujo Imani Africa on a down wa kwantame Adamus mining Lisa in penifo tumi ajefu omunsem dode oniminyamfo Emmanuel ama Kofibua Minister for Lands and Resource Minister o kirema akwanya ofa so a
oje Adamos mining lease no nyamnyanum nukure ni asa amanyosem na omode ye papa yi cha Adamos mining resource omunye we ochiba munya fumu suo bia ne mo etanhunu keke na amanyosem kankan ena Emmanuel amakofi bua eni abamu mpenifo mo otumi eye ntebe yo munya isa na mo mark sabi nipa bia na adwumaku eye adwuma oye ne kama Ghana fo nya adwuma na munya na onye na adwuma ne de mu yi ebe ha o man pa no pay me wo fa se Emmanuel Africa Franklin Kujo ode ho sensem aba abetu gante we ne nsema no pay the new crusading guy ko akata no ode ba ebesom yen na the informer ena me de etwaso ewo ha na the informer no ene wo hwe front page na krata fa etwaso miense na obehu asemi Alexander Aban Chief Justice Bafoboni ena afeto so owura kodwo ponkroma wo munyina so eda ha no ma ene enchiremu a ewo ha nyina ne se Chief Justice cautioned ya chese ene ye bone kokko against public perception na chese eno so eda ha no ma ene wu chiremu a akwa akosisa ya na aka ne ma hyebedwane a wugina mu edema Gomua West eno owura kodwo ponkroma wo mo ena ekasa se de Chief Justice ni su ne ban ne dwumadie bi eye no ase wo kame ayese ase amanyo semu no ase wo tu nani political bias bi ene ade se de sana oman no esusu se Chief Justice ni suban eno no nti Chief Justice wonhwe ye pa na entumi emwa wono ankasa because said ene yi embrafo amakwan na Chief Justice waye na adwene se wo di asam ne ade no o man ni nyina hu ni sase waye yiyimu bi ene ade nti wonhwe ni yi eno eda hanom na Imani Africa said of a kind no mozo ensem eda hanum sadamu resources lisa chesa aban aibo modnia say me yefri wo my revocate you said then no sini nyina no chese ase ni tan anaso tan hunu bi ena ewo mu eno so eda ha na afenyo markings eye edom kuma no wo mo ba no dini ena wo chirimu Mahama government criminalizing harsh criticism and it benefited from na chese wo chirimu nyina kwa kosise sadia wo mo no ebu man no sadia Ghana mampanyin ne nkurofo yi wo mu sikasa ye di wo mu atam esolitia wo mu enye criticism no na ehia wo mu se wo criticize wo mu de na kwa mo fa so kasa ye ne atani agbomu di wo mu no eno asomfa so ene aban yi na ni kurotwa wisi ehne santa mo ne na so wodi hu bie no wodi ti bie no de wo mu ye na saa pepepe ena ene ekọ editia wo mu eno so eda hanoma the informer ede aba na tewu ena womo eka kire aban se fix grievances or face wrath na chese eno no eda hanoma chese enye asem ketwa womo ka se bibi ha womo komamu edi yaw ya chese Dr. Rashid Pelpo ena wono no wo kasa Minister for Labor, Jobs and Employment eno so wono so na de ensemi aba na free primary health care ejumedi aban wodi hihye yagu akwam senche ene ebe ti sensi achi baabi na eno na tumi abeso ya pomodin aso ye na asene pa no se bia ne eno no wo fie kura ne apomni aso ye fo no mutumi ba no maba be hwe kama ene ya hwehwehwe check vitals ne ade ena Ghana mampanyi echechem kire Ghana fo se Ghana fo binum say na wo ba fie se menyale na waso ho na wo ba fie eno ena Ghana mampanyi wode na no atum bi se Ghana fo munyintum na yemfa yare sabia embra mabobua no entimi muamo wunyale kura wo de kone yenkyekere wonsa na yenhwe bi kura na bibi ba na tese atumi aso ano e de amawo eno eyensema the informer no pay wode bai Yanto aso na yenyina mu ewo daily analyst kwa kata den sama bam na daily analyst kwa kata na bono hom na ne say without fear or favor na asimo de ba ye sumpe ni wochire mu am gold board up against powerful interest Duncan Williams praise for gold sector Timo Fasi Duncan Williams Archbishop Action Chapel NPP breso ama galamte na ntumi ntwa na de ye mompaye na sika bi nkrofo wie sika ye mompaye ma wo mu
nti no Obia ye entitled to an opinion. Yo. Nti Ghana ne de Obia dwenkyere no ye fa ne saa na ye yakoye nim saa nti ija de ombe bi o man be ye ne hwe o man. Nti so for point kyerem say de aye no. De aye na aye. Good board ne de adwuma ne ye guy. Na anka Ghana fo nyina ta kyire. Na ye nyina de esika akwa akoma o mde a kesika Ghana be nyama ye sidi na nya hoden. Na Ghana me yakɔ nanim ne ya de anka ye pa. Nti obesere na ninsabi apeja kutia good board na ebinom ho ya physical bi nso ye honhom de a say fidi yampo yakopon bam nti Ghana fo nyina ntachi ne nso nyina ye namon so be yakura fo yefunu to honom ne mompaye infantile good board adwumako nachi na Ghana sika sem ko nkan ya wa nso bediye na Ghana ho kire na obebre pa anope mo faase Archbishop Duncan Williams odi abai na oba na fo mo kirem say no mining company is bigger than Ghana. Oniminyamfo Emmanuel amakofibua osofo hwe ensase akoye na asase mu ne paso o kirem o manyi mutumi bia ni hanom o se o manyi mu ye wo mean adwuma ko tufu magudie bia wo tumi se ne Ghana tabida ena wona wadwuma no so sempo a Ghana anya wo saisa wo ye den oho wo beto yen enti akire din enti o kirem a enu ntina nam so a eye Adamos resource mining fui wajom tumi ka o kirem se amabwa defense Adamos revocation tumi ka na so omaje adwuma manye ni yenti na omaje no nti wa be kan hwe kra mfa no ho kra wa boye mfita du kukura wa nata so a chese de mba kan bia no waje a waje na adwuma na moye ne nso ni na the law is the law wa kai kana dwen wa ha na samba konsu ni o mu kirem a Dr. Andy Okra CEO Edema TDC TCD ana enye ize kura atamahwe ya ane TMA for ne TDC foi omontima ye pinso ane ade a na violence will not fix what words have broken. IGP appeals to Christians and Muslims. Enti me wafase IGP posi sahene Christian tete ye honu na o kirem se na ma bi kwaso ana enyan sie to memuma MPP ne ndisi ama ye ho antoye a asoma kese mienu a Kristosom ne nkremosom so beti Ghana ntem tofia kwa o kirema sese no de anu aka akofo ha de aba no ye ntumi nye bi ema ne nteka mema o manyi ho ato no nti obesre adwobro mra Kristosom ene nkremosom ya de ba ko emo Obia no nyakonko yentwa kan na ntokwa bi ma na Ghana manyi movies manyi payegu ya pempem nti wasere pa adwobro mra kremoni hu ne nyanko Kristoni a onne nya damfo Kristoni hu ne nyanko kremoni onne nya fine ne moa se be yo man ye betumi yakon mente saa de ya bedu baabi no ebeje yensem na Ghana man penimfo ni da no mutem so omode akoye inspection ewo oman Ghana yesu apon ba ko agidin yi pa University of Technology and Applied Sciences our copy hono ma chese ne nya de wa kram akande ode copy mo hono bomode akohwe ye se na hot sen lab hono hot sen ne ma enko yi anaja wakwa kwabo anopai ko wakati de that's where daily analyst ko wakata no ode ba ebesom yen The Supreme enamide etwaso na was say peaceful NPP polls vindicate early flag bearer election na chese enonso so eda hanoma omuchiremu ana chese wuhwe mu pande a omabato ya wo mutu no na watwe wie ya da no memenda ide NPP aban o ma ya ade a chese asumdue mu a yanti ye yo kai hwan we yatimi we yakame bia akoya asumdue so pa na enono etumi aboa na Imani condemns Adamu mining lease revocation said the yedikan akana Imani African for no more kasa echire mu a say Adamu resources enkrata odi ye adwuma ne ade esi agene wosi entweye and also so edaha mining industry leaders to coverage in Accra in 2026 national mining dialogue na chese dwumedia afibia omo ye wona wotu efumagudie we ye kwampa so de no enye galamsefo we ye bomu a wo mutu no kwan papa eso wo mu ena omu bedi enhyemu ewo nkrampompuni mantem ha okasa dwumadie pa ya chese eno no enya asem ketoa eno the Supreme edi ensem yi aba
na chairman odin ho kwaku apia asanteman koka ene kasa was say NDC has failed. I will reconcile Ashanti NPP for victory in 2028. Naturally say ade chairman odin ho kwaku apia wono akasa no wopa asumdue sanse wo papa na wo hyeda mpeka se bia sa chese na ade bia wo ye bia ya asumdue mu a ena wo kasa se we no NDC for na oma fede esansa abato na wi asumdue mu na ye wie no ne ye nwie yo ye behwa aboa pa na mimi mpeso aso a medi midwuma e wasante mantem haidie menne abusua adehye ene won na womtu hene ni si hene no edi nkomo na afeso ya hwa aboa ama asumdue nkabomu mapa ene kro ye ne anigi aba amanye ko nim enam so ama afempem mienu ne adwonu nwotwe na abato no yetumi edi nkunim na ene wokɔ ase ho no ma wo se ex-convict ate lawete a chese me no kase yese ya kire no ya chese wo mu ekire mu a ne dwumadi a wadie ni se wono yedi kan kire ndada e na chese wasan so akwadi nsamoni a yasan kire ne biem after alleged break in at National Security Sealed Tema House na chese ho e na chese wabo ewura obinim dwumadi ese no okowia de ese no okoyede wo ho ende wono ankasa aposifo busana obetumi eya no. Court ordered benefit from GDLA once First Bank Africa pay former employee or face our wrath and also so etahanoma kata feto so ensiano ubowrema ensemi ubehunu edie ewomu supreme ensemeba no pay any yanto akwa tambo so dwumadie no so na yankuanim na ye gina mu ana ye kwa kopie mum ewo graphic sport nti we de agudie mu sensem na ewo ma ye de to aso yi na kwa kate de da so graphic sport ni fa nsem ode abani mu ode pa sa anoma nam na menim wo fa se wo ho okay na kwa kata ni kire mu a ye mfa to Ghana fo no de agudie mu nsem kwa na ode nam GFA pushes for a Kules contract extension. GFA pushes for Kules contract extension. Enti Ghana Football Association penifo mu kire mu say said ya ye no tenane ananu ye tebiri ne kopi mu wiase na gokansi World Cup na ase no odenkata ba bonten say wadi kan awie ne kon dada ye be fa ne say ono na enkwaje agye nkwa ma Ghana enkwaje World Cup nanso ye koya fofia ntoate ne wadwade aba mo emede obre nya ami wo fa ase opoto ye ne wanye bia mfa mom otado ema wakwetana ne ba bidin na mu kire mi se papa de nkata ba se fa di kana be ndi Ghana fo pena mu amane na ntena senka na se be to dwa se adwuma oba ne be ya boso me miensa ko 9 ni GFA fo ne ntua ne kawo na papa na dwa blutam ana se nkata we to dwa se yesi no GFA mpeni fo na epe contract extension as on pese papa mo sana na tena bi ofi se o ye oba bia ko ye oba pa nka na wade be de nti oba wo ma Ghana football akoyie titiri ne Black Stars nti on samre bi na omehwe senior national team no so na omafene pa na oba na fo no mu kire mi say no endra na nya sem kuma wo endra na nya de wa ene Man City Football Club and Efinso me am wo faase Arsenal sagise tuo enjina ekoye Enzo Moresca on enide no Man City new coach no ye me wo faase ne ko enti endra me wo faase wo kwa akwaje ni din na nka okwahya Arsenal de agene din okoya amfao Enzo Moresca endra okoya akwaje tama no na Mikel Arteta Arsenal coach ni kirem se wo sa fi ni waba twen na menkere wade ene ye pa intena miensa Man City pa miami team amfa amayen ma kire se eye the FA community share ne die ajet endra da Arsenal asan de ya peso anka woje ye friend is saying Champions League kan ho de anka wedie nkwa prepare na nso anya gi bia che ya bro anya miatom ya gitu ntia ya ade mompene yen we na Ayite makes amends as Lai Tego disappoint nti Ayite ena isiare boxing mu sensem ya okwa papa obi ani so majese waje mi tumi na anya de na me wa faase Lai di amfa o ma hwene framfram no pay o mu kire mi se Lai pa ni Tego o mo koyo mo akohwe o mo framfram jese nsem na areho na so be ndey nti we ensem na pay agudie mu sensem graphic sport ku akrata no ode ba ye breko
ebreko ana yefa ba kontwato ebreko nan ka yede ba ku twato na so ebrenti no enti ko so fa twato na me obede bi wa na ye monitor dem okay enti de medi e twato e the daily searchlight eno na medi twato Archbishop Nicholas Duncan Williams e da ha no ma chese na se de wosi kan nsem na ne sa ene e kame akwaye se gold board no ene ye mompa ye ma wo mo chese ye rasam jamfi ena afi so edom kuma no so ba ne dini wo mo so e da ha no ma eno so abetodwa na ukọ from hwa owura ukọboy ya chesa da no ade ya memda ya pa no se wono ena ye nkrampupuni mantemu dwomtreni edema NPP amanyoko no osiba omia presidency is my next target na chese wono ebetumi aboa pa ama Dr. Alhaji Mahmood ba omia nkrampupuni mantem de otumi age baabi ase de be ya fimpimbinu ene adwonu wotwe yekoto aba wotumi edi nkunim eno the daily searchlight in some of the baye na Sami Ewuku denies Iyoko arrest claims as he appears in Kumasi na chese ade a wose na watwe wiye na chese wo Kumasi a chese trap man a wono no wahitie ya chese watie si kromate atumu wo hwe abato so ne ade a na Ghana fo bi no so de nam social media se ya kire no wose da bi obi anche no obi akora mfre no ya chese no so eda ehanom wose NPP to conduct elections for national offices on October 3rd na chese nyame ya adoma busumi mienu edi enimu ni de to so miensa ena NPP ene wo national election no ebe koso eno so eda ehano match say enye asam ketwa government must intensify galamsey fight despite progress eno NDC communicator bi ena eka eho asam match say galamsey ku a ayi se kontonkro wi obi eka ne de na so yentumi nto ase no wono so ede ne nte ho aba betum ewo the daily searchlight emu right mbra ko bene nyina we sene yemfa amra wie na nsa na no memo a woda mienu te oni yenso so a awode edi kan no ekọ ede ama Queen Opon Bonsu ewo Kumasi Meduma na we efro no ane fada Michael Opon adora fa ne se eye wofa Mike enti wofa Mike jirim se na de nyina ono a ne baba ne den ede Queen Opon Bonsu a wo Kumasi Meduma ne twidi ampo yankopon e de afe baako aka no fie ho a onye ne kese mpagya ne fira adom kwa atenti na onyini kira no pei no abusuani nyina esre e de amano wei efiriwa wo fada Michael Opon na ose yemfa awodai emfa emam neso ano ekwa de ma me wo fa ase ba no ho efe brutam ne din e de Madarin Adepa Oduru Frima me ame wo fa ase ba ne din e de Madarin Adepa Oduru Frima enena yankopon aya adom na ode afe baako aka na fie hom na ye ne ya de nyina nkoso hima oye adwuma DLFM 106.9 na ochirim se ne na de nyina Madarin Adepa Oduru Frima yankopon aya na adom na ode afe baako aka na fie hom ya ne kase ompagya ne fira adom kwa tenten na no pei no osre ede ma yankopon mie na adwuma school a wokọ no dachi bia no man Ghana epempelifo titire ne ntina omidi animu happy birthday to you no wo fa ase ba wuden eden Madeline Adepa Oduru Frima udine Adepa yankopon hye na woda no onye ne sronkom last one no ekọ de ama Madam Monica Edu oye simtress obi opamade ewo teshi nungwa Greater Estate na brofo de by no say may Christ continue to bless her with a healthier life from Madam Charity NF Nana Adwempa hene udi asempa the second enti me wo fa ase udin de Madam Monica Edu ene yankopon wadom ode afa ba kwa aka yankopon hira wate na ompagya onye okese ompagya omfira dom kwa dom kwa tente yankopon emfa ndom wei efri wade nyina Nana Adwempa hene udi asempa the second anafi Madam Charity na Nana Adwempa hene omse emfa oda wi no yemfa nyame hira opinu awoda no onye ne sonko kura bra kwabna yenyina wi sene emfa awoda no sunsi right Ishaba Kwadwo Samibi na fen koso hima na pay da sa papa quick commercial break ye ba ye betwa so ye besisi ya pull up So
Somebody do 192 because Tema is about exploding. This September, history will be made inside Chrome Pab. The king of the West Side punchlines, the king's artist, and the lyrical grandmaster is bringing the heat straight to Tema. It's the Kinata Experience with Kofi Kinata and many other surprise artists. Date is on the 25th September 2026 at the Ultimate Nights Live Hub, Chrome Pab inside Tema Community 8 and 9 Junction. Gate opens at 7 p.m. and we're jamming non-stop till the sound ceases. Vibe continues on Saturday, the 26th, with the old school jams featuring all the turntable lords. Dial star 712, star 33, star 758 hash to purchase your 300 city standard tickets and VIP tickets for 500 cities. For table reservation and enquiries, call 0507 483 606 or 0244 621097. Media partners are DLFM, Showbiz TV, Adom FM and TV, Ago TV, Kasapa FM, High FM, Asasipa Radio, and Kisben FM. Kenata Experience, Yeri Patia. Yeri Patia. Enne Yichichabia. Back to heaven. Afi pram homo hafa shane bed the brutal. I tell you, it's not so we are taking you way back to the 90s. Where you're back to the 90s jam on Saturday, 29th August 2026. Venue, the Loyals, our pram. Branda Besha Woswo and the Woswo Baby. DJs behind the ones and twos. DJ Hitman, DJ Alien, and DJ Lace. Your MC, Her Excellency, Nana Amafosia. Time, 7 p.m. sharp. And to my issue more pram the Loyals na fe no yam party back time apa kind of channel so say free won't you ask bia now for table reservation call 0596 464644 0244 878719. So join us as we relive the unforgettable sounds in the 90s featuring great music, vibrant energy. Saturday 29th August inside pram the Loyals. This is where the party is gonna be. Back to the 90s jam, we're not stopping. Joe Olaba rolling with me, come on, holla, holla. If you rolling with me, come on, holla, holla, holla. Heard me? Holla, holla. If you rolling with me, come on. Fast Yalande, Ghana Dradi for Mumbrenio. Afiwe Pram Beye the dead on Fast Trade, Pram Traditional Council, and a Center for National Culture, Greater Accra Region, under the auspices of the Ministry of Tourism, Culture and Creative Arts, Ningo Pram District Assembly, Ediju Media Yatudin Fast Trade Cultural and Food Festival 2026. Bro Homo we are entrepreneur, Utomadia, we are Jedini, and our business owner, and Yakwenya Naba, Ghana Drianepa, business opportunities, exhibition and shopping, and our music and arts and entertainment. Wode Jano, na yesanso bawo nyompa. Nenya na yadi brao ewo dwumedie yase. Anyontofu akugo dandie. Bebre kwa dwumedie baso efiada 14th kopim kwesiada 30th August 2026. Our Pram Anglican School Park. Yanda mo bia debut. Sanse eye 24-hour economy market. Upe chinchemu bia fre 0546 178 274 and 0548 918 116 for partnership registration and sponsorship. All social media platforms for updates at Fast Trade Official. Fast Trade Cultural and Food Festival 2026, celebrating African trade, food and culture. Minia femme waso ene umre kakra na menka Diofosu Plaza Hotels 171 Trail se wo pebe bia ye meetings and conferences are anyhow because Diofosu Plaza Hotels a very spacious conference halls are a state of the art se e kom deal na wo pebe bi ya obenya duane a emu ode ne mu ohwam na pomudin wo mu adi ana wo pe ensa papa betwe abodwonsa ya so bogu mi na se ni pedue mu nyina ba yo fam anom dia menhwe be bia se Diofosu Plaza Bar and restaurant. There was swimming pool, gym center, salon. Yeah, a member any man to Missy Wontrini. A modern event center. Yeah, very spacious with a beautiful environment into musical shows, weddings, christenings, parties, and all your refreshment programs. We've got you covered. Memory fee, weekend piano, live band music. Yeah, ahomikawum nebe shekiu amoniaje etwagusa. Oh, Diofosu Event Center, Diofosu Plaza Hotels. The Edai Papa. Inipadem
dear Ebuso into Saope hotel accommodation with a serene environment. Ya ubenya wa sumdrie dia. Ya bia punama. Afe ye wa 1-bedroom and a 2-bedroom apartment. Ya ube to mini wabusia abetinum for a limited period. Afe sheshe Dio Fosu Plaza Hotel. Etra kwan ewo obotan so ene atechem ya ni nyina ewo koforidia. Ebrin so be huyen wa hwerase. Ye ne fire service station no ene di nhwani mu. Se wo kwa denta. Ye wo frafra ha ube to mi afre yen ewo homa yi so 0530458834 na 0207979461. Email info@diofosuplazahotel.com. Website www.diofosuplazahotel.com. Diofosu Plaza Hotels, where luxury meets comfort. It's official. DLFM 106.9. It's a brand new day and time to tune in to your number one breakfast show on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ. Anidaso Wɔhɔ. With your host, the one and only Hitman. The one and only Hitman. News, interviews, newspaper headlines, current affairs, Monday to Friday from 6 a.m. sharp. Start your morning right, stay informed, and get inspired. Only on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ ma Obia. Hey Baba, I'm from Obia, and you're quite true. Hey Mama, hey Papa, hey Mama, oh Mama, and your mom who born and I get you. Hey Mama, hey Papa, It's 1 minute after 8 a.m. here, and I saw the biggest breakfast show in the capital. Anidaso Wɔhɔ Obia. Sika hu hia papa. What's this say? Sika na ya adie nyina bato yare a wontumi mmo adwuma. Ade ba ko ne se wate sika ye oba ho ade wo ne oba be kompem na fe wo de ante saa. Asa de wo ne oba no moto nte. Na premature ejaculation na do American for the ma give us speak up so. Ya bo papa ma bem what me agina brand. They give us cook capsules about very effective for waist pain so quite to why am time hawo. We do no give us cook capsules.
capsules. Give us about mixture. I don't know support your immune system. They put your malaria, typhoid, and jaundice. Drugstore pharmaceutical shop will be a benye be a top. Give us speak capsules. Give us cool capsules. Give us about mixture. Pram homo avasha the bed papa delay your summon control. Deloyos summon control on the 29th of August 2026. Pram homo avasha. And we are taking you way back into time. Yes. I am back to the 90s jam. Back to the 90s jam. I will Deloyos pram. Now I'm kind of channels away absolutely free. Won't dress a cabia. The answer reserve table. I'm with friends, family, and loved ones. Our pram will delay yourself. Non-stop music, 7 p.m. Pepe. After the Ashisha song. Hosted by Her Excellency Nana Mafusua, DJ Alien, DJ Lays, and yours truly Hitman. But there's also a reserve table. After your Shemo delay yourself. Our pram on the 29th of August, 7 p.m. sharp. Now for table reservation from 24, it was 0244 87 8719. 0244 878719. Lawyers were pram. Now one there boss off. They're free. Just can be back to the 90s jam. Praise the Lord. For her back and got a time that's a control. What they are so by a with the chain when you are no last stop. Dima for her back clinic. You will poke was my rat. And after Doctor won't help. Pomodino ACP Incitam Fama. Last stop, Dima for her back clinic. That complete relief, no nature hall. After Doctor won't help you, Papa. The doctor was 0244 774 282. 0244 774 282. Now, tell my way. I cried one now. Sound Masters, I'm a few crumpa. And the DLFM, the Kofi Kinata experience in April 2026. Yes, your favorite storyteller, Kofi Kinata, will be performing live inside Krumpa. Watch out for other surprise artists. And you fear that 25th September 2026, Krumpa, 7 p.m. till Mama calls. Want to ticket about Modi and so better ticket. I star 713 star 33 star 758 hash. Star 713 star 33 star 758 hash. If you want to watch your ticket, you are regular and you are VIP. Official media partner, your DL 106.9. And you are both media who the road. And I mean, Nani old school jam with DJs on rotation. And I think we're Enquires special afternoon jam. And for table reservation from 24 0244 621 097. For Vikinata experience in Tema, want to ticket at all ticket. And send to your many and a ticket. It's fast selling. Todia. Abaya fuatena se ana pe me ho kofi e wa ha. Kwa so ahema atena se ana pe insha ba kwajo sam bi wa ha no na pe ye de nkomo ni nyina ye de ba. Say
so wamai be ye wamai enye ya wamanfo yembra ene betre medical academy a wodwumade so so obi mfiri ne kuro obi mfiri ne ma so mbekyekyere waman Ghana emfa maye Anidaso Wɔhɔ Obia adwumade daada yetena se a so wamai befa ne ntoma pafra tin yetena se. We are here to serve our listeners with the very best of information, education and entertainment. Ohwa ye politics wa ha. Social issues are ebeboa mo man atumi agina benane ene ye ka ho asem. Na memenda etwa mu yi na ye osana abosom ne da toso dunum. Dwuma ko ba ko a wa Ghana hanom a ye ka hospitality industry na woto na aduane ukwa broche friend Kentucky Fried Chicken KFC running massive promo. It's as when you're 15 years. If you do no ma wo ba Ghana ha so wo ba ye adwuma. And into me dey twa mu no. When you 15 Ghana cedis a near mount 1 piece chicken, 2 tenders and a few small chips. 15 Ghana cedis. It's an say wo your promotion. Well, that's fine. But promotion a waye ye no ensunsunso ne yade a ha adwene papa chaos upon chaos and the see join me live on Facebook na be videos ha make an wasem inshallah kojo sami bi wa ha e bra wo kasa koso hima so bebem na kofia bem wo de o ma fa videos no to so see e koto aduane na fe ye de ma ne nsuo e bro yen ade ho a ba ne say kojo ma mintio Rakobana pay ya nasa na yenche wonetiefo. We de eboni tew. Nokura ne se ekwan yefo aso ana no meme ndai. Videos a ebetoto montana so nyame no nokura ni me hu ye ne mani anje. Na eye mawerho. Ekoya de se sebe inyanka video de na da Facebook page na so no. De se sebe inyanka wonom eni biomu ni agya ni ana omu ni agya enina na obi koye o madoye. Enti obi kwa ho ne ade a ebi obi di ne birthday obi pese okoye bi ma doye a se de ye ekọ no sa pepe na no ye hu ye e wo case for company for akache na in fact na awreho se o hwe Ghana mebu na to santre na ye bo atwede ye pipe grasses na ade na positive achibi sa de enti a wo mo wura ne promo ekoto aduane abidi na enipa ipra no nyonko nipa stampede nyina ekọ so wo manyim na ebe bisa ye ho se ade enti na manako ba asa edi ayin na dis ade we bae se KFC for ye wonmo promo a edi na ye soronko a enti enipa na I mean ekwaje ho boss sa no eno ye di video da so ye nchen ya Hacho branch de no enu en feature hadi ya de no da so no join you live on Facebook na se video kan wasa wo hwe ashaman de na owura beho na wo hwe nast kumase KNUST. Yes, KNUST. What do you know? Oh, how would I be ho? Na black obra enie. First one, is it economic pressure be na ekoswana? Emebu ne sikasa mu nyenti na che say, ye bo no don komi no. Obia kopa bia kodi ana ye bedi ne na hen. Ana say KFC ne na debro so obi ni bi denti kopa bia pa ne manase. That day no ana. The achievement. Eno ne ade a e ma ade we course one because me medwene ho amente ase. Ne dane ne di twam ana say obi pese ono so ka hwe enti ye nyina ye nyibom nko ene kofa ha we de ba ya na one e beka ne say bia na rising cost of living ya sitinem edu ba bia sikasam na enye ntina mamfo ye sa na ana youth unemployment mebuno munya adwuma nye aka ho the company is sabi ense enya adwuma no bonsam bo ne pa ma ne pa bibisha ne sase ma ne ye ana nsa ne adwuma ntete ne ye mfama mo friend na mana ye sa na one ye free ho no mo yim bi say ho bibi say dia na ka ho mo ha we buy mimi hu ni say KFC mpeni fo no na ka na papa mu na ye senka promo no mo nya ne hu nya senka mo ye ne day yes en kaso mutumi ma normal people e bi a day no e say ye nya ni pa say a day e wo branch bia okay go just so e be you running for 1 week 1 month men ka tell cry so once a woman 15 years yeah Anna aduane normally about 15 cities. So you can also run the promo for 15 days. What you say? And American 15. Enti enye senka ye 1 day. Enti ganya we kura ne bi kura mpo a. Emotumi kura ne kakra nkra o. Em ya adoma we de ye no 1 week mpo.
ana 10 days bi na yen kakra na wo ye ne da kro pa Obia opese okọ obi ne betumi ayeden akobi Obia pese okọ bi hwe ne bo Obia okọ to ne 60 Ghana 100 ne wanya ne 15 ne dia ene okọ akwe ne wakoto bi adi and then wo hwe ahoba mo nsem so o ma anwe ho me se na me hu no je se obi ne de ababo ne sa no unhu bibia se security ho no ma se ye hyeda boni pa ho ban o ma anwe ho ehunu ne se dom ne be ye sante no o ma ntoto ahoba mo nsem so anwe no o ma mfa nka ho ene nipa mande ye kra ekwagoda to pre kope bibia bedi na meka kire Ghana fo mo ko ho kwaye sa ne so magu Ghana man ani mu ase yes Ghana ni bia oko KFC ho koto aduane anano yemi na etwa mu a omokoye sa basabasa no manya ade omagu omane ho fi no magu Ghana fo ani mu ase pa because videos we na akwawiase amansa nyina o si na ade enko a ekombe enko a si ekwakoto akokọ a yache di esamafa ho ene ho na makakra nkra ka ho no eno ho dom bum ede esronko na eye de o menka sanya fine eye kama de nanso no ede ensronko a na nti no sa promo no Ghana ni ankwa ebeye no kodo wonim report African University buy say as at 2 a.m. and ye sha say line our tech campus of KFC branch me hu ne say mebu na gu Ghana fo ani mu ase ene mpenifo pisu ko bi me hu mpenifo ne bi no mu gina mu na me wura ho ama o man say it's about time say Ghana mebu no ye mampenifo ne mfa ye serious bi o on say anka de bia da ye ka ye kasa say mebu no ye ma mebu no kwan ye ma mebu no kwan ba yesu amude na de ne kire say mo ye sa mpenifo ne take ye serious o man say asa agudie ne dawson bra ko bade na ye soronko say Saturday bi ye promo ntwintwina atwa wo kwana ho aye ma asanye me de nie mo kwana mo hu say ho aye ma no ye say wo san kofi ehu hia ba twintwina atwa mi so mewuram bi na gite sa na mo prepare bi no videos na da page no me to me entwa yi okay intimacy na Ghana mebu no sa ne ma no munyai sa wo kwana ho aye ma san wachi ko e ga kana akwa anya yi na bo bi akotena enya twintwina atwa sa at least at wo ko say so odibi na enya ya jaye na wako pie grass ne ya bubi ne ya pabi asom 15 cities inti ha mera message dim gwase omde aka oma na ya me ya so magu Ghana ni mu asesa and then we nyina kire ye nse mebu no hu ni bra bi abontra oh yes brako branko obi abie na adwuma na nkasati de ya no pa wako adwuma wakotena akoya ade wi dabi omni bra bi abo ani ntira to me say ma wala me hu me ire wo hodo ma ka adwuma medi ni pa oh yes o say promotion na enya promotion na me yo ba say dominant ko obi pia nso pia bi ka adwuma medi no say ko opia bi na bi pia bi na de aduane na anifie ana de enko a ede asoronko na eye enti magu ya ni mu ase me de maka ne so magu o mane ni mu ase mo hwe na bi ansi bio right and say KFC fo be ye bio mo den so mo nya ne day o mo run for at least a week or 2 weeks bi na intervals ni mdem se be ya on be nkakra enkofa we ma we nyame anya do no bi wu ya anka yakunu kwawo ko de sina no wodent ye be sere de we de magana ni ngu ni hu fi sa we de akwade se be wo ma mu ni bi de ne ye boabo ma no yekopa bibia ma mu nyanka e so bad say ye gya ye ho ma de we atomebu no okay enye right ko so mama minti wa no pay ofa kadodo na mi hu ni say KFC for no omo respect Ghana for say ye buye ho enti ye megu ho bebre sa wo mu di ebuo bi ma ye rezi ye ba no ko soro na yenya Ghana fo no yenya nkasa ye hwe nyankopon anim ne bonsam atiko e rezi ba no firi soro ho sa de beto asie say tim ye je se Ghana no se na ba na anim gwase de sabe empenifo anim aye da form tim because uko social media it's trending se Ghana for yakodi KFC na se de ye Russia kodi KFC no as e komodi ye no minim 15 cities inti oba besia na ye pia wa ma usisi akwa akobo ho me I said it over the weekend say me ye be ma se de ofa eka no e na me yere ko ho anka ne ya anka be ko ma me fie e adana Saturday na anka be ko ma me na wonto bi ma no ko pe bi de Untobi manu into KFC 15 cities and upon what your husband has been giving you 200 cities 300 cities 500 cities 1000 cities akonhoma kese a wobo nyina chiri no and to Saturday of all days and akogu nani mate se onto KFC ma oda me dem ye be ma de ankada na anka be call ma me fie
because wey boys bi adwuma bi asa wo mu ni dwuma bi edi bi no e na wo sen kom kotena ho enya be ma wo no wo ye dwuma bresem wonim fife na wo se kotena KFC wo se me kwa koto 15 cedis because first of all wo fa aka KFC no ba bi esisie no dodo na fa aka ne ko ho wo fa aka be se 10 cedis be se 15 cedis e na wo koduru ho count 15 cedis ni bo ma 30 cedis it could have buy something in your area so beto KFC and then Saturday no this just say my journey home from Saturday no minya tipaye wo ho because I realize oh baby wo ho bia no mumu ka ho na mema binum e disrespect e ma me that was my point so oh baby wo ho bia na wo boyfriend and asa wa ware no you are part of the reason why e mema binum e disrespect e ma timika say oba de otimi to ka ma no obi the fool sebe ne nada what me the 15 cities yet me the 15 cities adadaw na KFC no eye one pe enti sa wokona akoto 70 cities ni ho anwan na eye sa ne de ma wo otiti free ma na sa wo check here eye 15 cities kro na one no ka abeto no sa 2 se 3 no one sa one na de ma 15 cities no eye sa ne ye ton ne ma wo because of say ukoto ni in bulk ne de ma be 70 cities and say 50 cities na eye 2 and 3 no enti na wo hu ne say ya te so ama wo ye nti so bi ehui but what me hwe nyame anim elo wa yourself ekotena ho ma yesum me hwe video bi baby ye pia no ye di aba ye tu na ada ntokona na esi ana se ade na te say ye nya crank ye betu tia gas bo because ma ye choked and guasiesei I am yasa from Saturday and baby Saturday. Mrs. Saturday and Sana KFC in Kwana and that Saturday day no. Medi enya nkwanka da no nkamewu because me I will never stoop low to that level sami kotina ho amia kwa kusuma kwa kotwatwe. Mate, koso ima medase. Kofi Brema na fe yema callers nso embremo join you live on Facebook dia koso meminda some branches of KFC no and the video no adato baby anya nkrani kumase nkwa baby bi wo bia en sa no moye baby ne wa ba de say what the omadwane kiwe ho ye baby a o ma se ho o ma se baby and it's not fine o ma papa bi no mo grass crash am is o mo white grass ne to baby kura I see and you can aba no Kofi mama ti okwe kwa na me call us you and be say pi e come do pi PI a comment de Ghana for a binum. Hitman, and I should have say nationwide. Madam will be free every Ghana Friday, Echo UK, Oko do Saturday, Anopa. Na Oko to KFCB. FM video call Chiremo. Nobody, not even a single human being. Energy now promotion way a wrong promotion in a wrong country. Yes, wrong promotion in a wrong country. Hey, Hitman, share video way clearly. Okay. In penny form, I mean penny for. Ah, o my juma papa bi. E wo musika na wuji. Oh, Debbie, Hitman. You will be on my own. The bush and crown puna. Ocean and very nice lady. Very nice lady. One and but if you okay, so lady me a piano sano. Yeah, oh, video on that Facebook page. Video on that one. Our Bob I do New York. Hitman. Wait. Papa penimo enimo nyam for to sell KFC 15 cedis inti ya de wanimo ye form wanimo nyamo de ato form to sell carpet. Yes, what de ato form sell carpet. Saturday me can say if say o girlfriend ejina queue we mu bia you failed as a man. Obi say ade onu no wo again na comment section obi say ade onu no wo again na but you failed as a man. Cause Bema oba ko a okofa na Hitman oba be no ye na dwuma papa bi owo ni bibi papa bi di oba kosa live as at 5 a.m. How to I say 5 a.m. na man fogu a abra KFC be 9 a.m. Wa be sa live sick of akokwa ye di kosua na e sama fa ho de ato anwama yi apie
Then one moment you, one do too deep away mu oil no me ye pie. Ah, we came creative crowd to me ultimate team with Yakakra. 15 cities. But that's a omubu one no cry. Ghana for party for the fashion man the end to so. Oh, my Mr. Fashion man the end to so. 15 cities in Yaki about Bobby to Sakura. Ya bomb man. 15 cities for 3 kings. Pumpy. Penny 47. Na bomb man. Asem kura. O ma me kura mo sa abro no, o papa mo sa abro no. So security e one na the king. Policeman at a point I was up KFC for free police for cause some security for ni ntumi adwuma no. Nti also mo free police for. And e dey aba. Ni na dey aba bomb e tisa no. Aden. Mo yan kra ne. Kofi. Sabe entati ampo. Omo dos no mo kopa aduane kra, omo salai, omo to omo bo. Na impeni 47 omo pai KFC for glass no. Omo do glass. Yes. Omo pai no. Because of 15 me may promo 15 cedis. Na mo me pai me glass it's worth more than 15 cedis. Aden. Kofi pharmacy. My mema call us number 0593406565 0534050199. Good morning. Yeah, good morning, sir. Offer your attention, my minti wanna pay. Yeah, na mo me yin ya mo wo kwa ba nkosia. Mo hu se na manfu guso. Ti mo ma we yin ya mo na sanka ban no so o hwe na o asutwi ho de ma wo because one to one e ma yi. Right, yeah, so yeah, that's a papa. Set what to me a friend and I pay what you so good morning. Yes, bye. What's the mommy you wanna pay? Oh my problem. Oh, say, so you won't go me. Because I see free. I am not phoning someone. Said I'm not fooling. It's my 2GB pass. I call my way. I come on more. The Kobibo was alive. Which is a signing at the Ghana president. That's all sorry. The Amabuno. Because 17 see the crowd where the Omotono. Oman Pasu. Because the Omotone press now Motono. That's a Nipa 15 in the Bakoto. That's all 2015. Any Nipa 1000 in the Bakoto. I think it's all young Pasu. But I am who am I? Last thing that say, good morning. Good morning, DJ Hitman. Me back your frost saying. I said, good man, the last of Mama, meet you wanna pay. Hey, I samu. Na yankro for Ghana for bit me we ye did that answer ne kom e wo. Na fe ade e dia ba dia. And asemwe pa de meni ewu akasa. E wo se ye bi found seriously. Na se be bi wo fie pa na se ne yire timi akwa akodi na se ne gefre krampo dia. Mi di obefia obeko. Nyankopon ka mo. Yo, mama Nyankopon enka onso go so say. Obeko ma mi fie o. Matebe da say. Good morning. Hello, Hitman. Me ba che for say. Antema geni o. Mama minti wanna pay. Awo. Cheni mo gwase a won de go o man Ghana. Obeka so won ti won fie won nidi. Enti wo kwa akoto like akoto aduane 15 cedi akodi. Ena wo de tena wo fie nu abidi ya. Enye enti obekwa akodi KFC aduane ne da bia wontimi nto enti adan na akogu hu animu asesa na chese wukunu ana o boyfriend ana wo yere ono aduane ma wuni adan na Ghana fo mu gumu hu animu asesa mo ya me hu sa akotode na mo de kwa akoto like akoto aduane yedi lori fe kura wo de koye fe de na minu ya ba yi kan eni sika wo de kwa akoto no achese o de tena fie nu aduane dia esi wa Ghana for ya dream won near maybe one. No my yama brofo no. One will fire from food dodo. One in Yaminya Juma. Auntie Maggie Yankopon and Council Juana Pay. Good morning. Hello, good morning. Good morning, brother. Me pacho maminti wanna pay. Brother, there is a magana like Sabi, you Semeka, and you did the Omaya system 9 years. So, because you want to yes, and can you crowd? Obia and I can't. Yankopon and Cat wants to want to pay. Good morning. Good morning, Mr. Hitman. Kofi Mama Minti wanna pay. Mr. Hitman, I'm an annual and who say you crew? I've been here before 20 days. Now you can say online I had it. So I say,
because me are away Saturday. Obi can say what I'm saying me. The middle back one can be to any akoko ni biade atiari and me. So because I deal with me catch you say we will say at the end of the day no be prepare and I say better say and I see no. We say to man, you enjoy Ghana for I'm winning a winning. Kofi Mameda say good morning. Good morning, welcome. Mrs. Minta. Yes. Welcome. Nyame adom me ho ye oba. Me chia utim me na. Ye joso. Welcome Ghana on say do baby e mu bia grow ye ni so. We nka nkwala na o say nke ye ja mo mu ko di lie. Na nka nkwala boys o mu ni hwe ye no na nka o mu di lie. We ko di lie mu ma ye pursue ye bu ye hwe nsu egu so because o koto na we jare nka di short ma be wa kono. Ya bu ni ama we jare o ba be dedi. Hey, yes, be you, near be you, no minus so a Juma ni my ye tennis or buying or mine, I buying the Juma bim, nay ye Juma and shut out so for ye money a markwa. And come over with them talk to KFC. Eh, my boy, right away, my boy, Miss Anna Panama, Master Mammy, young what I'm say. I deal with quite a lot, opa. Miss Walker, I'm past one, we really Michelle and Kaway. Na kama me pere mu se me delay mu na me din se mu say ya erade hu ya mobo nyankopon say ye ni biro say ye den hu ni ai right but Mrs. Mintaya da say good morning. Fine morning. The batch for saying ajo kwasle for tema alert apu so John mami ti wa na pay asa ko fo bu ko nya she na we ni nya na mo for so be politics say aba eduma ni mai mu na akrofo mu ko da hono masa we enye politics asemo ade no nya na enye wona pa no bet mi se so won discuss abo eduma ni ho kosala na ye gwa o se kosala enye no gwase na munya no wake up no mu di politics say eduma ni ho na eduma ni ho no say titi eduma ni ho da da ye ni say eduma ni ho se kono ko didi na e ready abu o masa mi say she John meda as a final call na for you fancy good morning. Good morning, Jacob Rapome. Me ba cho me hu ye papa pa for say you tama ofie casino 30 rank ofie ma minti wa na pay you min kwa ma jeni say never obi fam drop you ma me call hobby na ye kwa no say ne mai di kanko in fact in kolano shemu no ma me ko hu ni mana no yi won film say won bra na me san fa won ko back bi but ha adwen tino abano so no si so mu ka so ba ma en kete na aye adwuma no on shemu kena ye pa na se beba so a na obia tumi eba market obia tumi akoto bi no de yi na kono bye bye mate me da se so de yi na kono so yi na kono kwajo o hiya so tu akono de ejaba kwajo sabe bi kwajo ya kwakwa na fi wrap up esansa dwumadi foforo ba wrap up na tifo ase se de yedi kan aka no de omo ye na ntwaye ene mesre se issue bi ba na ya address ya enye bibia na obi kan chese nimpa na ye politics se ye ka bibia about nwuma a ye ka ema o man Ghana nyina mo a eye mo se bia wa ban na aba enti ye ka bibi na bia office say ha wo no it's no everything am be drag na say ye politics so obi ka say unemployment e ya de ha Ghana mebu na enye politics yes reality Ghana mebu ni adwuma ye and that is a reality that's what I mean what we are experiencing dey no aje wa office wa ban na aba enti ye ka it go against your government now be taking as a policy we are not doing politics adwuma ni ho that is the reality enti ya mesra anya bibia na mbe drag ni so obi ka bibia na ye politics no mo na mama Ghana asai no na ya me ya no sankofu ya na ese Ghana o ka payers ye na ba enti na operate defense e ma na government megbunu no adwuma no mu ni bi that is the reality but eno so nche so mo nkodi sansem hu no mu di ye you get it e de omoye na enye because de omkoye wo mo fofo cars continent na wa koye we nmu no ntwe won't be find justify ho say adwuma hu ni ye ntina akoye ye but the reality on grounds na adwuma no so nya den eniho entie bia nka obi wo ha obenya bia ya nka no wonya den onko because tifio ni bire bia bo entina wakọ no de no so e contribute to bi entie besere me yen drag bibia nkoye poyesa na we are defending wo mo wo so de me no no hia ni ba de ayam ya no wo be kọ na de odi kura den enso ye ka ma ye nka na obo na ban ho bo be wi no asan de koma kwada ya me hu ye mobo aso man ma right me da say koso ma ye ko so in all ye ma ye ni nwasam kakra as onipa we ye nipa ma wani we enwasam feri ade surade buade ade bu ho a wotimu se nipa nyina e koyo menko bi
because I wanna walk on at least na se na dwen ho senti me pa de ya me kwa akoye ya me fe beboa me some sorry akwa baby say yes ye 15 cities embedi dinti ye ba be di ye ni nwasem nti na enkrofo azigi no do no because first one no ya condemn you na ye sere na ye fe na ye nika na esi na ye soso na ene anopai kura no ye se fofora sa apie enkrofo start ka ho asem ye ni nwasem nti na sa ne ma ne koso o mayi mu because obi anka ho hwe na ye te o mayi nim na sebe obi de ye ne fe because ye ni we no enwu hwe ye mfare hwe ye mu ye ho as Ghanaians say ade koso ne be condemn no na ya tena se say efe ye pebi de trend ye enu ene ye ne say Ghana for ye te ho no ma ya bra bo ne ye sa cause why mama da se kofi ye quick one na ye hwen sorry so say dwuma de foforo eba kofi ye ko hitman ye ko na ye be sre Ghana for e omon component omho kakra e de adea adan bone be unim say minimum bi a oduru achimota de na nipa abobe ho no to as go nsawam de from achimota to zom from achimota to zom achimota ko nsawam kra buburu 15 cedis o kwa no ba ye say if I say bi a free de kwa achimota yi and from achimota to nsawam eno kra buru 15 cedis e betimi ato akoko nam no 1 pound meboa yes ama wa to we sam no kosu ya aye wo de e de ade a then am oje Hitman I'm fa happy birthday guys yankoma Vivian yeah nyankopon ya ne kese no yin mfiri adum ko adum Vivian akosua adepa odoluma ye papa o fili luma nyomba sa Hitman o fili pa Vivian si o fili pa so ya da pa nyankopon ya ne kese no yin mfiri adum ko adum Hitman so de won ware ana why baby ezan kan mi piano na so wafa o time twem Kofi o time no why me you do microphone me ndum ni microphone kojo kasa asam na me bisa why obusawa Kofi why anya me na oni manya what dey saka me ade is there why ona ga na on you be obegina na na be bia ka oni oba ma ojina bia wo he what you say is ojina bia yakojo waware yeah we say me wale e be say me book kan prince me wale esem so me ware won wale there is me seka wa me na dey ebisa ntumi nkan wow thank you so much for being part of the show the very for that chenkwa wasem ne ye kan yo wakasa mu wow thank you so much for being part of the show the very good act of being a good guest is to know when to say goodbye as an akasi enkoma inshaba kojo sami bi executive producer nkoso hema DJ Omaro edi ko social media na so Michael say okocha Melen no fiora ora Samuel kojo akwaziki bi eboa with technical production and pay papa Kofi Taylor eboa ye and a team ni nyina Bismarck do say at the sports by from Hitman good morning and enjoy the rest of our programs here call you media foforo and eba e wo DL obon paya no abo bi e de ma DL adwuma fo nyina good morning